Good afternoon, honorable members. Ngasi business paikhat charage. Agenda number 1, questions. Ahanbada start question number 1 to 4. Hanbigadaba honorable member Sri Surya Kumar Okam. Pakhum Pipigadaba honorable Chief Minister. Honorable Speaker, sir, start question number 124. Good morning, Honorable Speaker, sir, honorable members. Sir, question number 124. Answer A, the total 6,498. B, the 5,041. C, the number of units running profitably would fluctuate depending on market conditions, etc. As in any business venture, as per available information, it is estimated that about 4,719 units were running profitably. D. This data is not collected from startup unit. Honorable Speaker, sir, Honorable CMG, budget speech the entrepreneurship and startups the focus yamna chawna pibiri Manipur gi oiba akhoi thabak phanghawdaba youth sing farmers sing mayamda masina phajana chathabiragadi achawba mateng laigani haina thajajai. I appreciate the government's policies on startup. Sir, masida aina lakchaningse Honorable CM gi speech tangrang support has been provided to about 5,800 startup financiers at the cost of 110 crore. Aduga venture fund November 22 gi makhada NEDFI gi makhada masida su tawbiri sigi matakta corporate fund 10 crore state government na masima credit guaranteed scheme sigi makhada plus Manipur Startup 2.0 policy gi makhada 1 crore akhoi financial support including 30% grant for startup haina sir masin panbio ahan ba point da akhoi aina hangjagi ba question the number of benefit received support under the scheme had 5,041 haina answer to pbr but honorable CM gi speech sida about 5,800 haina masi exact number si akhoi government na identify kitang masida contract kitang leiba masi ma exact number si government na identify tawbibra adigi matungda project cost is about 1,010 crore hai mamang da hangiba star question number star question number 16 da khombirakiba da allocation jina 105 crore sanction tawba 105 crore utilized till now has 57 crore hai sir high river amount si 110 crore si koi punamak beneficiaries sing da startup ki koi gi mayam sida bibi graba business sing sida bibi graba masi bihogdaba leiribra pending lehoribra haibnum tanga sir thambiba yagadra sir aduga ahum suba supplementary da beneficiary hoji haiba approximately 5,000 something sida panbiraba 5,800 engonda leiruna 5,041 sigi beneficiaries sigi problem si bank tagi bank singna mukhoida pibiba loan piba si yam wai hai tanabda sir masi bank singna moida loan piraba matungda subsidy si ai sum khangjaba knowledge ki makha matungina subsidy si government na pibiba male sir na bank tagi sir hariba beneficiaries sing si how many have been given or have access to the share of fund that should be given by banks. Masim tang sir, thambiba yagadra sir. Thank you. Honorable Speaker, sir, Sagi speech the 5,841. Aduga hujik ki jisna 5,041 hai bisi. Number of startup whom subsidy amount sanctioned and benefited. Ekoi sanction to give 5,841. Number of startups to whom subsidy released by bank
bank da kari da dum khara delay to buyo aduna mar kan da 5041 da la ko ji 800 kam pi ga ba bank ta gi wale bank da yam sathiri si ai khoi gi handak to ji FIR ka pal ga lei koi mi sing si Manipur si picture boy wani mi loi makan su ni na bank ki staff khar ga beneficiary khar ga manar ga loan ki amount to di thado only grant ki amount 30% dung thado amga yena thom maga su lei adu gu khar yaw ba gi hoji ki figure si 800 mu si delay to ga lei aduga hujiki aikoina masidai daina honorable speaker sarai na akoigi phase 1 da mi masing aikoina kayamu yamna pigrage haidne appointment gi si direct employment adu indirect employment anihum thoma aikoina thammisa economic package support akoi covid ki matamda akoi 30 lakh si subsidized provide to give us 4,781 beneficiaries. Highest day the Manipur State Cooperative Bank na 3,984 gi grant hadokre aduga MSCB 797 sina viable hoido aidi thara aga bank na mu loan piram dai grant piram dai chatlu bakanda viable hoido ba unit sing su sa thena da banate aduga magi difficulties mayam ama lai aduna huji high benefit kano sing se koina bank ayam basi bank ki akhoi da gi di paisa se bank deposit tore bank na makoi da piba matam se ni soiram ni process soina bale ram se forgery sajal lamba gumba leitana hapsal lamba gumba khochal lamba so dum yaw dum nate aduna koina anu ba huji hangtoi ba 2O startup 2O sidai koi masigi monitoring mechanism ama taubaga loina na koi online da application tauhallaga koi monitoring group ama sema kanda high beneficiaries sing si masi viable oibra oidabra si sport not only bank khatana tana koi gi planning department gi mabi yenga kanda loan gi support ongna gi mechanism ama su koi hona jari adun huji 100 crores to office the ladies here koi youth sing da ina ngasi gi advantage lu ga hining basi migi state sing da yamna fajam startup do ada koi gi su extendable amount up to 1 crore ni 1 crore hai si tangai fajaga di koi samba koi cabinet ti kari gi toru kan magi project nu fajaga di koi hen na pibu ya ada huji phau bada koi na employment sigi sidai da koi na mi amana unit amana mi ahum thabok pibu yawi manga thabok pibu se example akoina strawberry thabagi ma si mafam ani da koi paisa pi hana yamna sangam amada toram do ji pari ani ahum da thagale adora ga dimagi mana direct amadi indirect employment pi disi mi masing henkale adugu masing da koina kidan calculation tawbudu detail oina tawdri habini aduga generally indirectly or directly employment pi habisi mati yamna khai senge aduna koi startup si hena amu hena fagal hana thammakanda chawkhal halaga thammakanda ekoi tawgani aduga ngasai gi koina guarantee schemes mayam ama nafi dagi notice ki leiriba funding adudagi aduga bank sing dagi taunana bi koina honori basi the state government in collaboration with credit guarantee fund trust for micro and small enterprises is taking up Manipur credit guarantee schemes which is effective from 1st January 23. Objective 2 Haribasi is to increase the guarantee coverage of loan given by MSE startups in Manipur. We are in the process of signing MOU by November 2022. I bet you sign down corporate fund 10 crore will be provided by the state government and the credit guarantee fund trust and the micro small enterprises is expected to create a portfolio size of about 700 crore.
अखोइना 10 crore की थम्बसिना बैंक सिंदगी अखोइदा मसिगी guarantee 700 crore भावगी extend to याबा दुगी possibility लै अदुना कोई around अखोइना मसिदा इदा थाजनरिसी 14,000 MSC startup कुंबदा कोई मटेंग पीबा ngambani है नमदुगी अमा अखोइ लै thank you sir Honorable Speaker, sir, supplementary amani khatang question ju yam damne supplementary amani khatang thamjage aduga sir khak thambiro ngasai Honorable CM na ngasai keno tawbigibda ngasai gi hairiba 110 crores da in ngasai thamjage supplementary da masi kayam utilize tawbigrage haidi masi utilize tawbugi matungina akhoi kaya yamna thabak phange startup ki makha da haidna masi akhoi laigadoimne sir aduga ngasai thamjage ba aina hangiba question da 5,000 something beneficiary fangdusida bank with government proper huzik chalairaga leiriba startup se kaya yamna government na identify tawbigrage sir madum tanga sir aduga last akhoi sida profitability se 419 units are running profitably hai sir sida 719 je karamba mechanism ki makhada akhoi profitability se calculate tawbibage sir aduga aroibada startup job se akhoi sir akhoi indirectly sir startup se akhoi thabak pi ba si Manipur praja da yamna phajaba kainoni masedo thabak kayam pirage have directly and indirectly masi huji ki mechanism leitri hai government na future da masi thidok pi bagi policy program laibibra aduga aroibada startup sina akhoi gi profitability laire hai ba startup sina Manipur ki mapan ki market ta akhoi state si ki wangma atop state ta plus internationally akhoi ki product sing si kaya yamna sakre hai bagi sir masi ki government da record laibibra laitragana masi akhoi thigat pi na government ki kari policy program laibibu ke habdum tang sir khara thambi ba yada rahina sir thank you ziki gana ina haje ki paisa du de already release of rabani madugi manung the subsidy not released by bank si koi 870 covid ki idea ki 791 stand up ki 1 aduga revenue ki ani 800 kumbagi bank ta MSME the pending lady masi dispute khare leibadagi haibata aduga direct amkang ai hanjage ziki startup ki sine kone direct employment generate tawrisi 31 startup yauna koi ngasagi business support group ki kerige yauna kana 10,868 me the akoi masi employed to be record lai aduga direct employment only 31 startup ki direct employment the masi 1216 aduga indirect employment generated only for 31 startups in 2408 ngasai gi high level unisi profitable oina to oid na ekhoina masi calculate to kamai to gebu bank da makhona regular payment theory bank da ekhoina madugi channel ama thami bank the function to the viable way the wishing the bank they default to go adugi kaino to the start to the count or kan ne koina ayamba loina theory aduna ne koina 5,000 ga something if as a viable way work to ri profitably work to ri ne koina thamjiris thank you mathangda star question number 1 to 5 hangbigadaba honorable member Shri K Ranjit Singh ahum bibigadaba honorable minister transport. Good afternoon, Honorable Speaker and Honorable Members. Start question number 1 to 5. Answer to start question number 1 to 5. Go. When Dada ki mutung in Manipur ki jahi tramanga hellaba kari machine 1,10,674 lay diesel ki karinas 6,965 aduga petrol karina 1,03,709 kari scrap tobusi kari ki fitness na lepi jahi ne lepte kha vehicle ki scrap tausi kari ki jehi na lepte jehi ki kari ki fitness
na lepani Central Motor Vehicle Rules ki section 52A ki mitun ina government PSU autonomous body state transport undertaking municipality corporation or municipality or banjayat ki kari singdi jehi tramanga ki scrap taunaba lepkre goda vans ki tata matung inna kari machine punna 4,22,753 lay yam nungare sa san basi hoigi state government amasung government of India gi oina sahi tra manga suraba petrol amasung diesel gi gari singsi scrap tongna ba thorang leire haiba matare thorang si sar public vehicle sing aduga commercial vehicle sing su consin gadra haiba khangning badagi aina question si raise tawjari bune ai supplementary da laksake sa vehicle data gi matung inna Manipur ki sahi tra manga helaba gari 1,10,674 lay high ri basigi manungda transport department na fitness pidraba haibadi scrap tawba yaraba gari kaya yamna leibage ani suba supplementary da scrap tawba se gari ki chahi na lepte gari ki fitness na lepi haiba government gi government lairabina government gi public sector unit autonomous body sing state transport undertaking municipal corporation or municipality or panchayat ki gari sing sahi tra manga da scrap tawna ba lepna khre hairabanina Manipur gi oina scrap tawna ba palliba mayam asigi apunba gari kaya yamna lairabage abum subada gari gi fitness scrap tawba lepi scrap na lepi hairabanina government gi scrap tawna ba thorang toriba gari sing do kana gumba lanai mioi singna auction da lawraga madu amuk fajana semaga amuk fitness tawga season da ba yabasigi chance laigadra aroi bada apunba gari lakh mariga lising kunithoi chatret yankhai umdoi laibase vehicle gi population si wangi haina lawbatai state si yam pipanina vehicle population handa hanana ba government gi kari kari thorang lei sidang haibiu Honorable Speaker koi honorable MLA na hanglipsi prajagi tamakal ka hangbimni to hujik phaw sidadi akoina hujik motor vehicle rules section 52A gi makada palliba government gi vehicle sing sugumba mayam si sima city tang ama April 1st April 2023 ki sima city ko implement oba horni adoga masigi hairiba government gi tam nga shuraga makada ba auction da lawraga masi auction doba tawkhibasi amuk sin ma yagatra yaroidra haba sigi policy maksibudi hujik makdi akoi government decision makti lete dubo musima sidi yarwe maramdi sidi government side gi yade haina kaino torumni na sima sidi scrap da dum chatkini ado ani shubada hujik government gi kari tu lere to private gi sima sidi akoi gi ATSC akoi kanna masima sidi akoi Manipur state na aung toba si akoi leinaba sima sidi kanna akoi hona dun le ATSC automated testing station si state na aung torga yarabdi individual farm da su invite torga si government gi adu khagna konna roidabni na sikuma sisu makha dabdu mathang mathang ado improve thon ba dum hona jage lojik se fitness ki matang sida chehi brada singna pakhali se chehi dramnga yorobdi kari si yaro haina misi pakhat pa ma dile to misi ki matang da in clear ma clarification ma pining di
Jehi Tramga Shukrabatunda, Karitu condition to ATS Aquina, taste Horga, Krikma Magisi, Hujikmakudi pollution, Manipur, Sigmakan Suga, Lady Tourum so. Masima City fitness, Missikarisi, Ya and Messina, okay, Daba, do the Equi, Adum Makadana, Magi Tehi Amara Mangara, Moro and Tehi Mangagumasidum Sandan Madugi, condition that you equate Kana, Kandu Lerabni, Ado so Hujik Oility, away transport departments in ATSA, a quay Missi, Shamkatnaba, and Katna or Nadun Lazy, Yaredi, Northeast, Manipur in Hanbawena, Messiki senders Hangnaba and Missima City Kana. Our department side to what Nazareth same city honorable Emlader Simbasis Dr. Simasi, we can't honor Manipur Brazil the show 15 years can have the Kari city Yadre having walking on the journal. Kari do we can maintenance of parity, I call it test or Yavam Kaidi, but I'm crag oily. Masi face out of the total policy, the Simasi, a quay, young Jagay has Simasi way, Shintoking. Thank you. I know Hangmana Kita, Honorable Minister, I am a Kundokra. Kundokyo Miamsimunda in a Kangba Yaudava. I know I am but the Hizabase. Sayi Drama, Helabagari, Lak Amagali Sintara, Satrup, Dramari, Laren, Kumbira. Adubu Sahina Lepte, script over say, fitness no lep Piharage, Adu fitness no lep Kani Harabanina. 1 lakh 10,000 sida script over Yabagari, Yaurage, Zuzi Garika, or the minister Lairagaba, Simukumbi over. Aduga, Masagi, autonomous body singi, state transport undertaking, municipality corporation singi, Aduga Panchayki Gari sing, Moi the Chahitra Mother script over Lep Harabina, Hariba Adugum Bakangi Singduna, Gari Kayamu on the script on another Lairabagi, Anita Kumbira. Honorable Speaker, see, Sima City, I atom the Hujik Power City, Musik number exact I see house session children in the Simba, acquainting Mambadu, Atom House Atom of Honorable Emulator Atom Yozahange. Atuga Hujik Power City, exact a Simakni High City, I am Masi Hana manual the registration Sitorum Manina, Hujik Loinamak City of the Awa Amasuleva, Hujikangi. System sida of the Missima City, two and Chito Pangam, Angam Gadava, the Hana Manuel and Register Toba, at the record Mangba, Mangdava, Sikuma, Mam City Toba, Madam Kratam, Sima City, a Kutak answer the people, Pangam, Mother shopping, no. And Hujik, Oxen gives Missima City, Nasainable Ate Hujik Department, Paliba, Section 52. Central Motor Vehicle Rules की मखादले बा सीमा से दे ऑक्शन तो की बा कार्य सीमा से दे चलाए हन बदे असीदी यारोय सीमा से दे थम देगे और सारे इंगोंदे पेंशन ले रिस्क नोनी उसी कोई की पोल्यूशन से यामना मशीना कोई हेल्थ हजार्ड होई बा अंगना मरम वर्गा गाड़ी से 4 लाख मरी का लिसिंग कुनी थोई चात्रे यांखे उन्दुसी कोई की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दा स्टार्ट होबो गाड़ी ले रहा है Masi vehicle population si am thini yaman gre masi gi maikhu matam helaba masina maikhu sina thola kanda koi miyoi bada sokada budu madu khallaga ai haijabani aduna scrap tawna bagi policy chahi magi leijare fitness ki matung ina leijare aduna house loi dringaida madu gi masing demo pb baga loina hairiba scrap torgada ba garjing scrap tawna ba hona biyo haidna simda tamjage Mathangda Star question number 126. Hangbigadaba, Honorable Member Shri Ramuiba, Pahum Pibigadaba, Honorable Minister Social Welfare. Speaker Sir, star question 126. Honorable Speaker, answer to star question number 126. Either scheme in project, Sigi Lyceum Sangadamina scheme project, I table Honorable Member की table day थमजरे है ना लाउरगा answer number B the list of beneficiaries and amounts sanctioned is enclosed as Annexure A, Annexure B, and Annexure C. Yam nuware Speaker Sir, Honorable Member Minister na P.B.C. yam detail when answer the phange. Adubo out of 13
scheme shida very modest amount ngatani 1 crore yobisi ama khaktani supplementary nutrition program mashi ai tamak de amna ai main concern abai pamakti aina national survey report ama pabada subject to correction we North East India she mainly Manipur and Meghalaya she the children in the Khungkang area the rural area da loina stunted way karigino hairaga they are extremely malnourished and undernourished aduna ekoi mi chawbo wang se am hanthare karigino hairaga one of the reason is that sangkom si thaktaba she scientifically proved tawrobani dairy product chaba singna mi si wang chawbani hakchang phabani USA da for example an average person na nongma ki consumption che 300 gram ni sangkom si 300 to 700 gram ekoi India dadi in the mainland 270 adoga ekoi North East India dadi it is only 70 gram aduna ekoi Meghalaya ga Manipur si Khungkang di lakpanin ai di khange chumnam basu yai it has been scientifically proved our children ekoi angang sing se stunted waire have been extreme malnourished aduga undernourished waire hoji mantri na haibi badu ai answer phange under supplementary nutrition program SNP da rupees 8 per day for 6 months to 6 years children si piri aduga rupees 9.50 per day for lactating mothers and pregnant women si yam pharabani aduba aina pau phungbadadi nakoine piriba food supplement sida milk sangom aduga dairy product yaudu male aina jom pauta ba adurdi ekhogi khungkang da leiba angang sing sidi loina standard oiragani at least 50% Thaina mamangai didi before we become Christians ekoi ching dadi hojiki millet ngarang ekoi leader of the house na shu pachede pare millet is one of the most nutritious among the cereal ni millet sida it is chop tier su yaur brakhali ekoi thaina mamangai didi masi fermented oina cha bani adu ekoi ahalaman ching di mi wan chau bani hojikti ekoi Christian wati badigi fermented Shidi Thakandre, Sahandre. Aduna ekoi mi si alternative to later banina, mi si adun fiction creba. Aduna aina honorable minister da hiring body, karigi milk and dairy products yaw da bano haibani si supplementary nutrition program da. Masi yaw binaba ai honorable minister da kangan janing bani, muktang pau bibiro, ekoi da answer bibiro, ado tauba yabra, masi ai House of Tamjalingbari. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, we Maduina special nutrition program say we ministry guidelines ki makada when the Tozabo program Makaduna guideline the PD Dugi, Dugi Wang, the Queen of the Weather, when Piba idea Sapsana PD guideline to be Matuina we follow the Rogato Waita. Maduina Hogi Sangomgi production say Hanadi, Darigi production Pyramid Kanang Bakarana, Adi Masi Hogi state Kataki issue nate all over India given dairy products yon topa Mayamas Yona Padagi Masi Kanona Tinjang Rakanda, Hoi 45 Sangomgi products Yawa, Hogi Kanosing, Hoi Kir sing, the Yatopa, Adi Magi nutritional values in the Yoba, Port Mayamama, Hoi substitute Orkanda, or milky product to give, when mind on a Pizavani had an Mina Tamjabi. Mathangda start question number 1 to 7. Hangbigadaba honorable member Shri Surya Kumar Okram, Pafum Pipigadaba honorable Chief Minister. Sir, start question number 1 to 7. Honorable Speaker, sir, start question number 1 to 7 ki answer A. Yes, there is pending amount to be disbursed for OBC student, Roman Wanda OBC student under PM YASA SBI, post-matric scholarship of OBC for the year
2021 and 2022. To the post-matric scholarship scheme for 1,115 minority students for the year 2013 and 13-14. B. Roman 1, sir. Rupees 1,731.71 lakhs is pending for OBC students under post-matric scholarship for OBC for the year 21-22. Roman 2, the rupees 78.29 lakhs for 1,115 minority students is pending under minority post-matric scholarship for 2012-13 and 13-14. C. 1. For post-matric scholarship for OBC student, the reason is due to non-release of required fund by Ministry of Social Justice and the Environment, Government of India for the year 21-22. 2. For minority post-matric scholarship 2012-13, 13-14, the reason is because the beneficiaries did not turn up after notification was issued for verification of the application. Whenever sir supplementary American thumbs sir. Akoigi maruwaina post-matric scholarship OBC akoigi sigi laibsida almost 24,966 students never sir effect tawise. Sir aduna college admission da in example of the pizza with 2 to 3,000 admission fill up form da 1,000 malaw hai masina irai line cover up toba lairaba yamna lairaba imung sing dadi the family honorable members sing mayam sing su dum haira ngoni admission tawagi fee piningai leitre adu tawtre na mayam ma haibisu leiba sir aduda sir aina lakchani sina akhoi government sina su school fagalanchi mission mathang da higher education college fagalanchi mission sida chauna akhoi handak policy program lokat pirakane su hairi sir adu sir masi Satra Singh di achouba mateng amane sir OBC Satra Singh ST SC ST hoigi Satra Singh habitat adu sir aina lakchaning ba question is sir masigi akhoi handaki hoigi 2021-22 gisda sigi pihodribagi hoigi maram se social justice and empowerment na akhoi ministry sina piraktabal hai sir masigi maram si karigino hai se government da laibibra aina aingonda phangjaba letter honorable speaker ke through the honorable leader of the house so ai honjarake ministry ki guidelines mayamama masida example on the period the pay has no non utilization certificate do UC p with the thing the bagira natragana sida mayamama yaw details mayamama masigi criteria as fulfill tawdragadi akoi gi ministry dagi state ki laiba sida father oi haidula sir aduga ani subada government sina drop out sigi kaino se post matric scholarship se phangdabadagi higher education da 12 da plus da 11 class college students university students kaya yamma drop out lai khrabage haibasima government na thijan biba laibra karigumba lairamba taragadi government na compensate tawbagi karam Speaker sir, OBC की post matric की 21-22 की से रिकोई की state की फंड नम्ते यावते center की पिरप्पा फंड न तौरगा लाखपनी अदुगा तौगुदा बनी 21-22 की दा पूरा रिकोई की फंगम थोकवा पीभम थोकवा पैसा ले रही center की पिरप्पा 17 crore 31.31 lakhs. Sina total 24,966 OBC student yen thokadaba. Live activity the recent she equina city karo ibadadi thoidong utilization certificate equina p the ba equida delay to khotba dugumba equida sigi matang dam talite
moina piraktribasi ekhoi only 1.02 crore ko piraga 17 crore 0.31 se pirakadabada da sigi matang dai May ki tarik 32 dai dio letter me ye ministry da sigi paisa si thadorok traga de ko sigi satra sing sigi problem laire ma sikari gino hedna aduga ministry na madugi reply si aina me trying to the evening maduna moina me gi tarik kunta to reply pirako si unable to release and it is unable to release haidana adagi amuk ai pm da sumui intervene tawna na ba la haiba pochi kari factor dagi no kari no ji phaw da paisa se lakta adagi marak sida there is a pending PIL haiba sing sigi OBC ki post matric ki paisa se pidre haidna ko ji high court PIL ma thar le anai sum khanma matamda ikoi government ki side ki ikoi honam thobo honare fundu thadok piro haidana moina adagi thadok tabani aduga hujik leiribo 100 crore maga sinadi yenba yadamina akoina masi si huje ikoi state ki exchequer da dum thamaga thami adu si khakta di ama atai du thak da dikana rokoi handok prasiraina adu ju khanere adubu PIL ama su pending leirimina madugi outcome do koi ngairi adu marak sida madugi na maram moirakanda satra kaya kamai toge ke doge haibu dai khoi da madugi exact complaint su laktabani na madubokte khoi na study do thank you Sir, last supplementary amkata sir. Ado sir, aina honorable CM da pijagriba moki guidelines e honorable CM na masiam tang official singda yamna su phajana tawbiri adu guidelines da soi ba yawi bra khoi gi state ki side gi haina amtang yengchalan binna ba sir request tawjari adu sir masigi effects na khoi 2022-23 gi hangada usida karimta effect laigadra lairoidra haibje hojik thabi grabra thabi dribra 2022-23 gi sida masida effect laigadra lairoidra haibdum tanga sir thambiraga question sir thank you hujik honorable member na pire is moina aduni moigi shung amna ukmak ba haidar karor tratre pige da karor amma ki pen karor amma si de sirkara na yendo no si masi ko correspondent kana dawnari oiroi da poni adugna hujiki 22-23 de ko shopum thokte koi madugi dam da koi sabsana madu de ko khaito mathangda star question number 128 hangbigadaba honorable member Shri K Ranjit Singh akhum bibigadaba honorable chief minister Sir, start question number 128. Speaker sir, sir question number 128 ka answer da laire khada yangsili gada lamgi bank semna ba government ki ayaba pirga laire Sir, question number is agi mathangda honorable member am khatang aire matam kita lawjage sa hoy masi yamna sir ai kari haini yam interest laina hangjaba question ne aina hangjari si sa tampaki lam sing mitop singna laiba natraga mitop sing de yon ba yadana ba thabak paikhan no gi thorang leibra leire hana haibire food will sing da lenga ki office sing sanana ba thosil semba yagadra yingsilien takpire sarkar gi kaya yam ba pak chawba lam gi bank leiba ge haibada lam gi bank semna ba government na ya ba pire na thambire sar missing yam jagi draba yellow mi ojari ba khoi si nimut khidana ba hair ga dia khoi mitop ta lam pi khidana ba haiba si masina tana top upai ma leite sa masida masigi miyeng sidani sara in question serious tawjari ba se ai supplementary da lak sakya honorable leader na mitop ta lam kanot leire policy leire haironi na tampaki lam sing mitop sing na laiba natraga mitop sing da yon ba yadana ba thabak paikhat pa leire hairabani na thorang sing adu kari kari no lo ma semba gi tangai phadaba laibani na state assembly da pass taw hona ba handaki session da sida bill oina puthokadori bra natraga cabinet ayaba piraga yarabra natraga na hana pass taw ki ba bill sing aduna protect tawnana ba yawrabra ani subada sa Manipur ki apun ba pak chawba ki saruk si chama ki manungda
90 to the hill area ni aduga 8% na tampaki lamnisa tampaki lam singsi amna maru oina lawu singu bagumba tangai padaba khara khak asina season naraga season na ba thamaga food hill singsi da koi gi office sing ate infrastructure sing sarana ba kana gadra haibada honorable chief minister na kana gani haidna thambi bagal oina na paukhumda yengsilli hairib se kayam kuina yengsin gi gadori buno simatang khaningi sa akhoi sarojik sahi taragi matungdadi Manipur da mafam ayamba mi tabe yaba natraga chawkhat thaurangi thabak tawba yaba lamsi thiba phangbagi khudong chaba leiroi maram maduna lambeng semnaba ayaba piraga leire hairabadina kayam thuna masi thabakta semgatnaba ongkhat pigadorino haibsing khumpiusa Speaker sir, honorable member na hangbireba question si amna state ki policy the future present and future ani ki amari laina ba port ni koi ki government BJP government si hek lak ba first ki han ba BJP 1 de ki horokan ni koi maside da koi focus bi raga Kermai tau guna lagi pemfam sing sekoi kanjige kermai na sem sige dan aku yang kan raga laku ni sir si kalau ini koi inline permit ek si laku ga iro ina na koi ni sedida madugi makhada aduga saya honorable member na hangbi ki honorable speaker sir assembly the act of drugs rules the same ga cabinet decision na yaba alunga posa kara inline permit ki makhada ekoina seme inline permit ki makhada ekoina is sahi si mitop khandok pagi sahi 1961 ekoi lepre aduna 1961 gi mamang da leiba sing adu daida ikoina native haiba in 1961 ki matungda laiba amadi mamangda laiba indigenous people sing adugi ani thongna dorokanda koina tampaki lam sing se koi hanadagi honorable speaker sir koi hanalam mutation toramba resta toramba pangtau toramba mayam do koi cabinet subcommittee ma yogdragadi yate haidana hokiba sahi ahum marisdagi koi torga lakpa at random the pangai the labor pangu on the yon badu yandana verification to orkanda cabinet subcommittee yorkanda sigi list mayam pukala kanda check to orkanda mapan gi mitop yawbra khangda yawbra yawdi si to orkanda yolaga lapuri madu hujik regulate orga act rules to wena kone imply to re hape kamaina hape hai bakane kone hujik tampaki panchayat chanabalamda पंचायत न कोन बलम सिंग द कना गुम्बा एक समन नत्रगा वाय मन लम मन लैगे हरबा म्यूटेशन तो गे हरबा रजिस्टर तो गे हरबा अदु रगति हाइरिबा मा बु कोलिबा ग्राम सभा दुगी प्रधान की ओइरोय ऑनरेबल स्पीकर सर अदु जिला परिषद मेंबर की ओइरोय और एनी दी इंडिविजुअल नमगी ओइरोय हाइरिबा ग्राम सभा दु फम कांदा ग्राम सभा दु न नो ऑब्जेक्शन यस मासी मितोब नत्रे नत्रगा अदु नत्रे माइसी यारे हैबगी रिकमेंडेशन आकांदा mutation tauga yon magi ayaba piba haidna panchayat na kon balamda duma aduga municipality amadi nagar panchayat ki kon ba jaga dana municipality corporation gi ayaba yogdana any kind of registration mutation land transfer makhal amatagi yad madugi poche koi gazette phongre gazette copy kari ai honorable members misu yon je koi madugi yang kan nai koi hairi poche da koi concentrate or kan tauri amana hairiba
apitpa tampaki area sida sangbat sagat pagi sida koi da laiba inconvenient mayam tholak ka da basai 2047 bhauge koi planning laigre state planning authority sem gre 47 year another 25 years magi yong hari bas da oira ka da post sing si yenga khan da koi ji land bank thamna na ba koi survey team ma sem kan da parks and koi survey ta hole honorable speaker sir survey to hollow matung da huji phawbuda khoina phangi basi 82,852 acres ki lamma mai koi huji identify to hariba identify to riba area se koi officially hariba si state ki land bank ni hedi laukokri but survey to boloire koi only decision na malor kan cabinet ta hariba si detail to na map nung to kan lor kan land bank ni haina laukthok kan karigino hariba land bank si tawri manam se kay da any makhalamagi mapandagi investors in lakpa industry linking ba any yum saning ba khoning ba any government gi ngasai gi foothill gi yaur bani se foothill da kari lam mayam se adna hariba pon mayam se koi government gi ona so gi plan ama water bodies da kari da tawle ma se no ina hajan na loiram mi ba mayam se koi sum thoga foothill sum da ma se hongna na ba gi koi ma maduma adugi ni koina 82,852 acres huji phawda koi identify to loire aduga water body sing koi tokthok hore am semi jam kana water body mayam lam phel su 472 acres koi hana gilai na madu gi kra pakthoga koi tokthung na gi huji tender kana to kana almost final stage leire an honorable kaino da speaker gi khuthang da honorable member da ina hajening basi huji ki land gi duma tampaki leiriba agricultural land kanba agricultural land preservation gi ek chu lei madugi mathakta amuk aikoi lamsing asimi top atopa na phamarang khangda kangu na leiba yadana ba leigi haraga su authority gram sabha aduga municipal corporation ani si ga ya ba yawdragadi yonba yadaba nutrition to ba yadaba transfer to ba yadama ina adugi decision du logjare haidana maina thamjage sir thank you sir Mathangda star question number 1 to 9 hangbigadaba honorable member Shri Ramoiba Bakum Pibigadaba honorable minister travel affairs and hills. Speaker sir, star question 129 129. Speaker sir, star question 129 ki answer is yes, there is shortage of teachers. B, the category wise the teaching the lady basi 948. The existing post lady is 717, vacant 231. Non-teaching staff tana 401, existing 311. The vacant post 90, sir. The all total 321. Aduna, Aroi bagi C steps taken up to fill up shortage of teachers in a higher percent. Recruitment process for 61 primary teachers and 2 grade 4 and 62 various posts of other departments under ADC UKRU are under process and is my conjugate, sir. Speaker sir, I supplementary amani hangjage. At the outset, in a question hang by si how kiba summer session hagadra July August same question si hang kibani adu the honorable member minister na current year shida fill up the hot nagani I should be kibani. Although hujik hobdi tawbidre in the past 10 months hujikti we are at the fag end of the financial year. My main concern is shini primary school setting the district council the bigre. It is a very heavy responsibility. Habiti ekogi education foundation, character foundation si primary school form the opening. Adun ocha later badi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯗꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯥꯜꯂꯣꯏ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ against the vacancy of 231 recruitment of 61 primary teachers under ADC Ukhrul is under process haire adu yam nuaire adu bo 61 issue fill up tawdu it looks like it will be like a drop in the ocean against the vacancy of 231 process na 61 ngakta waiba adu shu loijiba aduna education primary education haibasidi egoisi human capital human resource ki mohogi responsibility ne haiba aduna oja sidi aidi thuna fill up tawbiu haibse haijaning bani natrabadi we are destroying a generation aduna ATC the primary school haina responsibility base it should come with accountability, responsibility, and also the adequate budget. Mr. Tobio, I say, anybody. Thank you, sir. Speaker, sir. Hoigi state ki cabinet na Ukhrul khakinatana all Manipur ki oina 750 posts low na bagi state cabinet na ayaba pirabani. As admit card so low yen rabani only exam to without bagi date to ma fix to the way one si process si to the high na low way arroy aduga sigi matakta aisina khara achumba khara hek ngangan ba ai kangbu sine hek chei ba oza singa si chingi si please chingi ichini now MLA singna council ki school si oza sing si kitang kana ba abda khotna bisi si haibada haiman ba thoi 50% karam gadau mante aduna masi aidi biometric thamani noi phura su phubiro ai tawfum thobam tawrani biometric pangani oza ka dabo oza de adum anytime ina thegna de adum suspend tawrani sima aduna honorable members sing chingi especially chin now kun lejari koi mayam sina kitang Ukhrul khakinate si Manipur ki concern ni aduna si mayam ji oina fajana tawraga akoina su kitang sida support tawbiraga sing si phanabu hotnabada akoi members sing sina kitang kainom tawdargadi improvement legado mande na smaina thamjage sir Second supplementary amakta haijage hanadi right to education act wairami hojikti national education policy haigre aduna honorable minister da through the speaker I mishi thamjani recruit tawbokanda national education policy se letter and spirit implement tawbiu haibadi primary school amada yamdrabada classroom teret lebani every classroom should have a teacher and yawbani to the 50% of the teacher must be women haibani 3 all the teachers must know the local language this is not advisory but this is mandatory mashi thambiu ai mashi hajaningi aduga every village regardless of size should have a primary school haibani Kadigumba extraordinary circumstances tegi school thamba laitrabadi it is the moral responsibility of the government to provide hostel in the nearest school or transportation haini yaubani aduga school building to the running water legadabani separate toilet for men and women boys and girls she legadabani aduga midday meal do ekoina tukandi later pipa yade it should be cooked in the school compound with warm oina pichagadabani yawi adugumbudu ai honorable minister through the speaker I request on bani adu fulfill tawbiu aduga ocha recruit tawbaganda local language to mandatory ni khangadaba adu 50% ni women oigadabani habisi aim si hygienic bani aduga disabled children dadi at least 3,000 rupees worth either in kind or in cash bigadabani every year
si national education policy ni aduga school dropout the day any time of the year admission pi yai school dropout the day aduga up to the age of 14 ra the free education oigedabani aduga birthday birth certificate se ekoina SDO office da chatpa daka leite angang worthy workers asha koin su pi ba yai habisi yauri bani adu makhai tu implement tawbio habisi hajani thank you sir Speaker sir kainogi hazik takpi diba pota do school da thong bani kai da no pura ga taw badi leram taw mande if I'm not mistaken mafam da thong dragadi adudi kai gumba thengna bi ragadi complaint taw bi ro ya gani CEO through dara kanadara phajana adudi check taw raga tawsi aduga NEP gi adu do haibu su chumi adu more masida ayambadi koi education department gi policy oina taw akhoi gi ADC sing si loina mi gi standard pusala thamjin basu ketak barak ta do manba hajiki 4% reservation disabled gi thambase asimadi thamdaba yaroi aduna male female asu oigadabani haibadu high yaroi because it depends on the applicants nupi do 50% tharaktra di yaroi high besu yagadau mande aduna adequate applicants to la adi yengani aduga local dialect bi su adesu adum emphasis pi gani na smile thamjage sir ngasi gidi makha taba question leitre agenda number 2 hamzage kanochi housing session oibanina asigi media da karida eviction gi kari khara yawba sigi matang sei mayam da honorable speaker gi thangna honorable members sing aduga Manipur gi praja mayam da ikonom da thamjage ngarang nahan kanogi da pai Sochanpur Khopum protected area forest ki ke Songjang haima the yum tara taret no national highway ki manak sida suddenly sagalakwa si kamai to ge protected forest area manung ni masi law gi matung ni ek matung ni masi forest lagi ya bulaw ga khol ga to ga am to ga se honorable speaker sa 2017 gi me 17 18 19 20 bhawa hai ba jaga kanam leite yum tra train pan si 20 bhawa kanam leite 21 si de yum amma ani ta ba hore aduga nahan 14 gi si de hekta yum je tara ga kare punna lai protected forest area ni adi mathakta highway gi mana aina senthok chaningi si ngasi gi media da kanagumba group kharna karina communal gi line thude podungna communal gi line thengdo podungna adagi singi chanari ba article 371c gi port ka si violate tawudungna mayam da lan hundagi tawbama thengna ba adugi aduna ina house samjaning si honorable speaker sir sigi house si constitution gi makhada aduga maduk sida ekoina whatever ekoina tawrisi rules of procedure conduct of business ki makhada yauri ba piri ba adugi matungina haire bisigi manung da ngakne article 371c lairiba aduga hill area gi lairiba punamax haire ba potu violate to ekoina ngamnati constitution na piri ba constitution gi du yauri ba potu ekoina madu ekoina thugai ba ngamnati madu gi wang madu ekoi to ngamnati chief minister oigera anybody oigera aduna saraina haida adugumba port amata leite ekoina tawrido article 371c violate to busu leite hilera committee gi port violate to busu leite only reserve forests amadi protected forests only few
5-8% खतनी Manipur de lay चाव खबर 92% किसे लगी सी protected forest समझी reserve forest 6% मुक्तने सी कतंग निंगा आगे थम से है भी सी कतंग दे preserve तो सी है भी कोई ना हाजिर ऐसे अन्य मस्जिद दे कोई पाव पीदना हेक्टर तौबदंग लसु उहनबा अन्य मसीगी मधुकी प्रोसीडिंग तौब मतम दा ऑनरेबल स्पीकर सर ए हाउस समझगे तारीख 22 दा ये हौरे मोय दे कोई शोकॉस नोटिस सम साप्टो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 2022 की अगस्त की तारीख 10 दा मोय दा कोई शोकॉस नोटिस पी हाइरिबा नोइना तौरिबसे प्रोटेक्टेड एरिया की फॉरेस्ट मनुंग दा लई मसिजुम साबा यारोय तौबनो है रिप्लाई लाक्रे रिप्लाई लाक्तबदगी सेकंड रिमाइंडर मा जनवरी की तारीख 19 सिगी हंत की जनवरी की तारीख 19 सिदैदा सेकंड रिमाइंडर मा मोय दे कोइना नोटिस तो नोइगी हानगी सु नोइ रिप्लाई पिरक्त्रे अदुना मसे अमुहन कोइ नोइदा सोकोस नोटिस पिरि हाइबसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया नि नोइ मसिदा युम साजन बे यारोय हाइ मोइगी रिप्लाई रिसीप्सी मदुगी सी रिप्लाई लाए ऑन 6 February दा रिप्लाई लाइव रिप्लाई सी सम समना मेरिट याउदब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया दा ताबा यादी हाइबदुगी पोर्ट टू द नतबदai मेरिट लेटब लीगल की वैलिडिटी लेटब लाखपदगी अमु हाइरिबा मोइना तारीख 3 February की लाखप चिठी सी की रिप्लाई दे कोइना लेटर डिस्पोजिंग ऑफ द रिप्लाई टू द सो कॉल्ड नोटिस से कोई नोटिस सी पैकेटिंग तौननबगी February की तारीख 10 दा एकोइना मोइदा नोटिस इशू दो अमु नोइना पिरेइबा रिप्लाई दो मदु वैलिड होइदे अदुना मरम मोइदा नोइ नुमित 3 की मनुंगदा हाइरिबा युमजु होंतोकदबनी सिदोकदबनी मदुदसु मदुदगी नुमित 3 दो होब्र मतुंगनी तारीख 10 February की तारीख 10 की इवनिंग सिदा अखोय हाइरिबा युमसिंग से इविक्ट तौबने अदुना प्रोसीड्यूर लाप्सेस मोइदा खंगनदबा खोलनदबा करिगुम मत लेते अदुगा अखोय सिदैसु ngarang सु सिदा तुदे कंटिन्यूअस ने तुरेन मनुंगदा सारंबा मिगी केनोगी अखोयगी स्टेडियम की लंबी दुदैदा आ सोरो मया योसले इसिंग कार चांबा की सेमजलैबा ngarang loi thugairi aigi kendra hengang kendra gida अखोगी कैनोगी मार्जिंग सिंग की दुदे इनक्रोस तौर मैम थुदे की बंगारंग नहाननी फोटो अइनो थाजिरिबा कोरेंगैदे थुदे फोटो ngata हाजिरो सिदे अखोगी मैम स्टेट वाइड ओइना थुदे रपनि ngarang नहान लबुक्ता चिंग कोलमबगे अखोई सिदे करावगी नोमाइजिंग चिंगदगी गाड़ी फारी एवरीथिंग तौरिबा पुनमुक्सी स्टेट की बेटरनेस फ्यूचर जनरेशन लाकदब मैम की अदु ngasi चलिबा प्रजा थेंगनरिबा लंबी खुजिलकपगी अवाब लैरिबा पाट खुंजिलकपगी अवाब लैरिबा चिंग कोक्थोरपगी अवाब लैरिबा सिंदा 205 की मेप येंबियो उन पैरग ले 1995 की हुजी उम दलैते सिंदा अदा सुगुंबसी उ थाउ या थकन थिमुर कम्युनल होय हाइबसे से हाउस ना कोई अपुनबगी वन कंडेम द बुम थोइ सिनि दाइ नानि कोई हाउस ना अपुनबो होय प्रजा की फननब मयाम की फननब मास होइना तौरिबा पोस्ट द कम्युनल टोन द पुथोंनब ट्राइबल बु जनरल बु मैतई बु अदु बोना पुथोइ बसे मसिद कोई हाउस ना कंडेम तबुम थोइ अदु सुगुंब पोस्ट प्लीज तौबिनो अदुगो सोशल अखोगी मीडिया फ्रेंड्स सिंसु लेबिरि मीडिया फ्रेंड्स इन फोंबीबा मतम दसु मोइगी केनोमा थादोरे लेटर हेड मोइगी अमा थादोरे सम ऑर्गेनाइजेशन अमना सी एन एटलीस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट दु दैदा करमाइन तौगिबनो हाइदना डबल फोंबीरगदी क्लैरिफिकेशन दुसु डिपार्टमेंट दुगी नत्र कंसर्न मी दुगी डबल सुमाइना सिगी बॉडी सिमना सुमाइना चार्ज तौरे बट गवर्नमेंट तौबद डिपार्टमेंट दुना तौबद सी तारीख असुक सुमाइ तौगे मसी अइना हुजी हाइजरिसे मसी मीडिया दु योरमदि प्रजा जि भाब ताइदना सेराना सत्य हाइजरिबा अदुना ऑनरेबल स्पीकर सर आई कितन सिगी मतांगसी मैम लाना लौबीदनब मणिपुर की प्रजा पुनमक्तैना अपील तौजरी चिंग हाइबा तम हाइबा लैते
magi constitution piram right to give mayok te koi chat pangam banate ai koi gi Indian constitution the labor port to constitution piram ba port to rule of procedure conduct of business the pd ba madugi allocation of power madugi lady ba functional madugi beyond the koi saloi sapasungam de haiba khara sei sempok sar kanda aduga yaningi communal tonda community ki line da tribe ki line da puthok pi ganu manipur miyang gi phanna batung gi dum ga tokjabani haikina sare sangtok sabani matam khap bi bi dum sir thank you thakasuri Agenda number 2, paper to be laid on the table. Honorable Chief Minister in charge of finance na paper let over. Honorable Speaker sir, I beg to lay the following on the table of the House. 1. Finance account volume 1 2021-22 Government of Manipur. 2. Roman 2. Finance account volume 2 2021-22 Government of Manipur. Roman 3. Appropriation account 2021-22 Government of Manipur. Roman 4. State Finance Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year in date 31st March 2021. Report number 1 of 2022. Government of Manipur. 5. The report of Comptroller, Auditor General of India on general economic other than public sector undertaking, economic public sector undertaking, revenue and social sector for the year in date 31st March 2020. Report number 2 of 22, Government of Manipur. Marak Thana House the Gumba Matalok of Sage. Honorable Member Sri Bungjangil Bante Amasung Sri L.M. Kautena February Kunitoi Lissing and Sunu Kulumdo Sisuti Nibirei Amasung Sri K. Sam Natarik February Kulumdo 2023 Sisuti Nibirei House na Lipi Vida Yabi Labra House na Yabi Labanina Lip Asiglan Togere House the Karigumamata Nising Jage House asida chanagadaba decorum amasung etiquette ki booklet amakak honorable members in table da lebiram lagani booklet asida yauriba niti niyam sing honorable members in the house manung ngana set pina bani sing jeli agenda number 3 general discussion on demand for supplementary grants. Agenda number 4 discussion and voting on demand for supplementary grants. Agenda number 3, general discussion on demand of supplementary grant 2021-22. Amasung agenda number 4, discussion and voting on demand for supplementary grant 2022 to 2023 ni. Agenda number 3 amasung 4 ani asi Honorable Finance Minister na punna muktaw de haina logje raga discussion tawno lokot chage kana gumba member matana sigi discussion si ta participate tawge haina help leitabani na project demand sing asi mathang pass tawna na paikhat charage demand number 1 state legislature that a supplementary sum not exceeding rupees 35 crore 17 lakh 28,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 1 state legislature. Demand asi passed over the House na yabirabra. House na yabirabin demand number 1
State Legislature asi pass tawre. Demand number 2, Council of Minister, that a supplementary sum not exceeding rupees 1 crore 75 lakh 42,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 2, Council of Ministers. Demand asi passed over the House na yabidabra. House na yabidabra demand number 2, Council of Ministers asi passed tawre. Demand number 4, land revenue stamps and registration and district administration, that a supplementary sum not exceeding rupees 4 crore 56 lakh 13,000 only be granted to defray the charges which will come in course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 4, land revenue stamp, registration and district administration. Demand asi passed over the House na yabidabra. House na yabidabra demand number 4, land revenue stamp and registration and district administration asi passed away. Demand number 5, Finance Department, that a supplementary sum not exceeding rupees 872 crore 3 lakhs 22,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 5, Finance Department. Demand asi passed of the House na yabidabra. House na yabidabra demand number 5, Finance Department asi passed away. Demand number 6, that a supplementary sum not exceeding rupees 50 lakhs only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 6, Transport. Demand asi passed over the House na yabidabra. House na yabidabra demand number 6, Transport asi passed away. Demand number 7, Police, that a supplementary sum not exceeding rupees 56 crore 72 lakhs 83,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 7, Police. Demand asi passed over the House na yabidabra. House na yabidabra demand number 7, Police asi passed away. Demand number 8, Public Works Department, that a supplementary sum not exceeding rupees 104 crore 46 lakh 85,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 8, Public Works Department. Demand asi passed over the House na yabidabra. House na yabidabra demand number 8, Public Works Department asi passed away. Demand number 9, Information and Publicity, that a supplementary sum not exceeding rupees 1 crore 58,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 9, Information and Publicity. Demand asi passed over the House na yabidabra. House na yabidabra demand number 9, Information and Publicity asi passed away. Demand number 10, Education, that a supplementary sum not exceeding rupees 48 crore 71 lakh 74,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 10, Education. Demand asi passed over the House na yabidabra. House na yabidabra demand number 10, Education asi passed away. Demand number 11, Medical, Health and Family Welfare Services, that is supplementary sum not exceeding rupees 265 crore 3 lakh 75,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 11, Medical, Health and Family Welfare Services. Demand asi passed over the House na yabidabra.
House na yabirabani demand number 11 medical health and family welfare services asi pass tawre. Demand number 12 municipal administration housing and urban development that a supplementary sum not exceeding rupees 45 crore 82 lakhs 39,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 12 municipal administration housing and urban development. Demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabanina demand number 12 municipal administration housing and urban development is passed over. Demand number 13 labor and employment that a supplementary sum not exceeding rupees 50 lakh only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year 31st March 2023 in respect of demand number 13 labor and employment. Demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabani demand number 13 labor and employment is passed over. Demand number 14 Department of Tribal Affairs and Hills that a supplementary sum not exceeding rupees 141 crore 59 lakhs 22,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 14 Department of Tribal Affairs and Hills. Demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabani demand number 14 Department of Tribal Affairs and Hills is passed over. Demand number 15 Consumer Affairs, Food and Public Distribution that a supplementary sum not exceeding rupees 5 crore only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 15 Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabani demand number 15 Consumer Affairs, Food and Public Distribution is passed over. Demand number 16 Cooperation that a supplementary sum not exceeding rupees 3 crore 14 lakhs 10,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 16 Cooperation. Demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabani demand number 16 Cooperation is passed over. Demand number 17 Agriculture that a supplementary sum not exceeding rupees 19 crore 24 lakhs 64,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 17 Agriculture. Demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabani demand number 17 Agriculture is passed over. Demand number 18 Animal Husbandry and Veterinary including dairy farming that a supplementary sum not exceeding rupees 68 lakhs only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 18 Animal Husbandry and Veterinary including dairy farming. Demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabani demand number 18 Animal Husbandry and Veterinary including dairy farming is passed over. Demand number 19 Environment and Forest that a supplementary sum not exceeding rupees 6 crore 36 lakh 69,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 19 Environment and Forest. Demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabani demand number 19 Environment and Forest is passed over. Demand number 20 Community and Rural Development that a supplementary sum not exceeding rupees 712 crore 31 lakhs 91,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment
during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 20, community and rural development. Demand is passed over the House na yabirabla. House na yabirabla demand number 20, community and rural development is passed over. Demand number 22, public health engineering, that a supplementary sum not exceeding rupees 10 crore 40 lakhs only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 22, public health engineering. Demand is passed over the House na yabirabla. House na yabirabla demand number 22, public health engineering asi passed over. Demand number 23, power, that a supplementary sum not exceeding rupees 25 crore 12 lakh 77,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 23, power. Demand is passed over the House na yabirabla. House na yabirabla demand number 23, power is passed over. Demand number 25, Youth Affairs and Sports Department, that a supplementary sum not exceeding rupees 7 crore 29 lakhs 56,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 25, Youth Affairs and Sports Department. Demand is passed over the House na yabirabla. House na yabirabla demand number 25, Youth Affairs and Sports Department is passed over. Demand number 26, Administration of Justice, that a supplementary sum not exceeding rupees 18 crore 15 lakh 56,000 only be granted to defray the charges which will come in course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 26, Administration of Justice. Demand is passed over the House na yabirabla. House na yabirabla demand number 26, Administration of Justice is passed over. Demand number 28, State Excise, that a supplementary sum not exceeding rupees 21 lakh 19,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st service. Demand is passed over the House na yabirabla. House na yabirabla demand number 29, sale tax, other taxes, duties on commodity services as passed over. Demand number 30, planning, that a supplementary sum not exceeding rupees 148 crore 78 lakh 45,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 30, planning. Demand is passed over the House na yabirabla. House na yabirabla demand number 30, planning is passed over. Demand number 33, Home Guards, that a supplementary sum not exceeding rupees 4 crore only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 33, Home Guards. Demand is passed over the House na yabirabla. House na yabirabla demand number 33, Home Guards is passed over. Demand number 35, stationery and printing, that a supplementary sum not exceeding rupees 21 lakhs 50,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 35, stationery and printing. Demand is passed over the House na yabirabla. House na yabirabla demand number 35, stationery and printing is passed over. Demand number 36, minor irrigation, that a supplementary sum not exceeding rupees 35 crore 59 lakh 94,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 36, minor irrigation
Demand nasi passed over the House na yavirabra. House na yavirabra demand number 36 minor irrigation nasi passed away. Demand number 37 fisheries. That a supplementary sum not exceeding rupees 5 lakh only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 37 fisheries. Demand nasi passed over the House na yavirabra. House na yavirabra demand number 37 fisheries nasi passed away. Demand number 38 panchayat. That a supplementary sum not exceeding rupees 23 crore 37 lakh 97,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 38 panchayat. Demand nasi passed over the House na yavirabra. House na yavirabra demand number 38 panchayat nasi passed away. Demand number 39 sericulture. That a supplementary sum not exceeding rupees 9 crore 36 lakh 69,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 39 sericulture. Demand is passed over the House na yavirabra. House na yavirabra demand number 39 sericulture is passed away. Demand number 41 art and culture. That a supplementary sum not exceeding rupees 5 crore 60 lakh 69,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 41 art and culture. Demand nasi passed over the House na yavirabra. House na yavirabra demand number 41 art and culture nasi passed away. Demand number 42 State Academy of Training. That a supplementary sum not exceeding rupees 52 lakhs 5,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 42 State Academy of Training. Demand nasi passed over the House na yavirabra. House na yavirabra demand number 42 State Academy of Training nasi passed away. Demand number 43 Horticulture and Soil Conservation. That a supplementary sum not exceeding rupees 77 lakhs 12,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 43 Horticulture and Soil Conservation. Demand nasi passed over the House na yavirabra. House na yavirabra demand number 43 Horticulture and Soil Conservation nasi passed away. Demand number 44 Social Welfare. That a supplementary sum not exceeding rupees 447 crore 4 lakh 84,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 44 Social Welfare. Demand nasi passed over the House na yavirabra. House na yavirabra demand number 44 Social Welfare nasi passed away. Demand number 45 Tourism. That a supplementary sum not exceeding rupees 23 crore 86 lakh 21,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 45 Tourism. Demand nasi passed over the House na yavirabra. House na yavirabra demand number 45 Tourism nasi passed away. Demand number 47 Minorities and Other Backward
classes and scheduled caste department, that a supplementary sum not exceeding rupees 11 crore 5 lakh 87,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 47 minorities and other backward classes and scheduled caste department. Demand asi passed over the House na yabirabra. House na yabirabnina demand number 47 minorities and other backward classes and scheduled caste department asi passed over. Demand number 48 relief and disaster management, that a supplementary sum not exceeding rupees 14 crore 19 lakhs 50,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 48 relief and disaster management. Demand asi passed of the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 48 relief and disaster management asi passed tawre. Demand number 49 economics and statistics, that a supplementary sum not exceeding rupees 30 lakh only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2023 in respect of demand number 49 economics and statistics. Demand asi passed of the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 49 economics and statistics asi passed away. Agenda number 5, general discussion on budget estimate 2023 to 24. Honorable Senior Member Okram Ibo Bising Wapam Kradung Thambi. Speaker, sir. Koi chatliba Shenba sahi hai da 2022 23 24 ki budget ngarang hai tare 2023 ki February tang 21 da Honorable Leader of the House in charge of finance na August House asida le tawi hai thambi hai masigi matang da general discussion on budget estimate 23-24 ki matang sidai ai yamna tena general observation ai tang thamjaning ba the honorable speaker na matam khrapi bi bagida makta honorable speaker bu ai kanu tawjari oi kumsi sahi sinasu kanu tawbunate democracy setpa lepa amada mihutna sason tawba Parliament oiba yai State Assembly oiba yai masida sahi gi senba sahi haiba tare masida da budget si house da he thamnai aduna akoi budget sigi matang da khana naina ba discussion tauba haiba se adum masi hana dagi adum sathadana adum lakpani Honorable Leader of the House, Finance ki in charge na thambi kriba 23-24 ki budget si ai yamna budget ki or finance ki expert dinati ai nasade adubu haukiba sahi khara haiba tare masigi laiba financial train haiba tare sum state sige senthum gi phibam
laiba financial trails da yes akoi state asi atai resource amna leiba state tawna tawbuna te aisu khamjai madagi difficulties mayam du harden mayam du akoi hanagi government gi matam du su adum face tawraga adum lakpani maruina north eastern state ki state singse resource leijadaba state singse yamna wana senthumgi awabasi adum mayokna dana adum lakpani matamgi government haiba tare both center da amasung state ta leiba masi matam amada 2005 ta haiba tare FRBM haina center gi union finance ministry na moigi instruction ki matung ina haiba tare moigi directive moigi advice ki matung ina FRBM physical responsibility aduga budget management masigi एक्सिनोई पास तौगदबनी अदुना मसिगी रूल्स फ्रेम तौरगा मदु फॉलो तौगदबनी हाइदना 2005 ता मतमजुदा अखोई ट्रायल होइना हाइब तारे स्टेट मरी मंगा खक हाना हवी अदु असोचोबा स्टेट सिंग खरा तोंगानबा व्यू ओपिनियन पीबा स्टेट खरनदी मतमजुदा क्रिटिसाइज यामना साउना तौवे करिगिनो हाइबो इंडिया जी फेडरल स्ट्रक्चर नि हाय अदु करिनो सेंटर ना मोइना त मतम नि गवर्नमेंट ना मोइना लौनिंगबा डिसीजन हेत लौरगा स्टेट सिंगसिगी ओपिनियन अदुगा मोइगी मोट लौदना हेत इंपोज तौसे मसी इंडिया की संविधान दा यावरिबा फेडरल स्ट्रक्चर से मसीगी अगेंस्ट दनी अखोइदि चलोय हाइना तन्ना तोंगान बा ओपिनियन पिनगी बसु दुम यावे अदु स्टेट मंगा दुगी मनुंग दा हाइबा तारे अखोइसु अमने हाना हेक FRBM से फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट से मसी फजना फॉलो तौरगा चटकिबसि स्टेट मंगा दुगी मनुंग दा अखोइ स्टेट सिसु अमने हाना हाइबा तारे अदुना ngarang Honorable Leader of the House that Thambi ki bedabudi FRBM se masigi rule si follow tawraga hujik phawdadi khoi chatti haina adu aina overall sum yengjabada yamna detail dudi ai di kano tawjararoi detail lomna changchalaga di si matam yamna changani adu aina overall sum yengjabada masigi budget se मसीना मणिपुर की लायरबा साधारण प्रजा सिंगी आइदि कानब कया इफंग फंगनी हाइबसी आई थाजदे मसी आइना अगस्त हाउस लेदा आइगी पॉपुलैरिटी और नत्रगाना XYZ ना हाउस सी हाई रेना हाईवे वन तब लेटर सी तोंगान व्यू ओपिनियन थमनगदुरिबसी कुइरोएबा था ट्राइन थोइसिंग मनुंगदा मसीगी आउटकम सी अदुम खंगनेबा करी कानाबा पीदौरी बजेट सिना कमाई तौदुरी हाइबसी बजेट हाइबसी फाइनांस बजेट करीना रेवेन्यू रिसीव तोंगान बा सेंटर दगी स्टेट टैक्स दई कई लापा रिसीव फाइनांस एक्सपेंडिचर इमुंग अमदा हायरगा लिमिटेड इनकम गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लेबा मागी थामगी सही में लापा एनुअल इनकम दो मधु खरसा तौबदुनी हाइने इसम समना अदुम लौबा याय अदुना हौजिक हौखिबा याम सांगना आई कनो तौजद्रगसु हौखिबा चटखिबा ट्रेन सिदा आई थमजेगे अदुगा बजेट सिसु आई गुंबा मना हाइबदी इतिक्ति नते लालमसु याय subject to confirmation budget issue realistic होइए इस मणिपुर की प्रजा सिंगम सुंग तमदल लेबा प्रजा सिंग नदी इस 35,000 करोड़ मणिपुर की असेंबली ने पास तौखरे मधु पैसा दुदी कराइदा थमगनी कराइदा सिनगनी हाइसी मयामनसु कनो तौगनेबा
Actually, 35,000 crore se cry the lack of the cry the lack of Doribano Haidu. Budget see Aina Yang Zabadi Hujipudiri Hanagi government Haibitare Matam Dudagi. Effective implement Toga Haibitare Maduna Amani Hujip Haibayai, Hokibasahi Haibayai, E budget see Hana Adam. Hana dagi adum adopt tawdra lerama ba effective implementation dun amani adu budget si kana umanu matam da see the paknam number ni da finance budget estimate annual estimate ai sai sum thana paknam number ni da 30 crore 30,000 crore ni 40,000 crore ni where is see the nami ba paisa do ek sector da treasury da di labor later si question ni ko matam du ki government su hang ni ne Mayam Hara honor of a table down, Yaina, Towner of a Taurini, Carino, Haibu, Madusu, Id Yameta Lale, the ice hining dever. Manam ding a Saigi Aina, Hodoxa, but I in a Tamjaki Bido. I quite the resource legislative state Nina, center the law in about I quite most of the 90% Haibetaiba, central sponsor scheme. Maftani Haibasi, Mayamadi, Hanjan Nangi Harkaneva, Madu Neva, Madu Lobashineva arrive in a Tieva Masheva. Center the Gi, Matamsana, DPR Thaba, Matamsana, Matamam de Tormayai, 5 crore gi project Haibatarin. DPR Thaba, Adi sanction Torqua award Toba, Matamam the 5 crores, the Pirapanatido. First installment, second installment, third installment basis ta. Madu Tadoraga, Madu implement Toraga, expenditure Toraga, state missing share. Yauna expenditure Toraga, UC timely targa. Madu low another, what Nagadorini, I queen Toriba, what Nagadoriba at the mining state, the place with Lamzian Tanabadona, first quarter the Lohodra, second quarter, the third quarter the Yoradi, even second quarter the Yoradi. Union budget ki pasasi su loishalakpa matam ne aduna mashi aina realistic oide mashi dai da karimta asa tawningai leite na aina haijagador si ai example amani khakta ai thamjage sidai da revenue receipt haibatari ne income haisira resource lagi lakpa haisira Mayam Nisi and Kambirabni, Manipur state budget at a glance, Haibishda. I couldn't harga pai highway yabinti the honorable members in Karika, honorable ministers in the table, the Loy Liberium Ganeva, finance department, Tambiri budget, Loy Liberium budget at a glance. 23-24 is the Liberium Ganeva. I am a Nikotang honorable speaker ki Ayaba Lojaga, I cannot tell Masi budget at a glance, Haibus Reda, house table the Loy Tongue Cravani Commission. Shreda revenue receipts state owned tax revenue Haibama. State owned tax to the last year, the Tamjaki man and Kali Kasna, the Gilakwa, forest, the Gilakwa, Adagi transport the Gilakwa, Sumba Mayamsi Toraga, state owned tax, amusement tax, professional tax Kana. Adagi central tax transfer Haibatarin. State owned, share state owned tax transfer from the center. Akoida, Akoina Pangjagadaba, Akoina collection di Tawdaba, central collection Tawraga, state share, central tax transfer. Machine quite sauri, Mashima, Adum Laire, the state owned non tax. Aduga, grant from center, grant from center Sidida Yauribashi, Kari Yauribagi, Haibabu, government Sidida, Dum Kanota, we in a Haibira Kadra, I Hijadring grant for central sponsor scheme. Central sponsor scheme, I think I'm among the Tangre. I quite in Tamjare, 90% is all scheme, central sponsor scheme, Mactanel. Kanai, PMGS Wiro, MGNRGS Hiro,
mayam si central sponsor scheme ngakani masi lawna ba hotna ba matam sana lawna no adu sei the local body gi yauri local body comprising of autonomous district council hojik phoba election to bidana thambirisi reason for what honorable chief minister na tum kaino tobir kani covid nani haibir ko yai covid chidi world gi hoina global gi hoina prithvi gi hoina ne india khaptanati manipur khaptanati india da thengnagriba covid ki layeng laina laisat thengnagriba mayam do maduna maram hoina india gi atai atai state singsi local body autonomous district council ki khangde municipal council ki khangde panchayat ki khangde election tawhidaba amta yaude na du manipur dana hujibo tawhidri sina kari maram gi no ba si budget sidadi grant to local bodies local body means aina takse bai wana chedi autonomous district council municipal corporation municipal council nagar panchayat gram panchayat sing pradhan ex hai batare ne jila parishad members sing si ada delhi da dharna tawdra hujik pawa hujik ta ngarang nahan da thokna re tai kedo chali no noi di paisa thadok pi de matam dugi government na suro paisa thadok tinga liability create to hai di short laga shuba hai batare ne maite ron da haraga ai si soirom gadra liability create to hai di mandate job creation Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme se sahi the numit sama gi thabak su haibane ba sidai su yauri ba center dagi grant phangba sidai so 100 days men days 100 days create to haiba sidai da 20 30 khakta woiba targa days khakta woiba targa di akhoi si sop tare na tauribra karino government of India dagi permission lauribra karino aduna liability create toro na jila parishad members sing pradhan ising mayam sina so laga pura lang na sendoi kabi pura sujalure state ta adusu 2000 aina ningsing jabada 21 22 house ta su honorable members in kayarak question tawjagarabani 21 22 financial year da I remember is correct 756 crore adusu 2021-22 hai 22 ki March mamang na thadok kadab ne ba state na matam chani UCP ho da berga kano 22 ki May da thador ki bane ba madu ki paisa du huji khoba crore adu 10% state missing share yaw targa di it will be a little more than 800 crore thadok kadab ne ba state na madu thadok pi da 100 amu thadoi 150 amu thadoi masai state ki centum pium phatta bana di oi biram yai 50% yauna buji state matching share yaurga thadok trimane madu pasadu thadok pidre na ada aina pradhan jina noi wadi waro ganu kedo bana noi ada dharna taw chalu the union RD royal development panchayati raj minister unaru yu karigino akhoi sri laiba government si phajana ngangna ba yadabra adai di thador adu sida haina gadau du noi a chali do noi state government ngang na so phoi di thadok thok thadok khrabani madu fully 100% thadok kraba next year do noi asa torunu pasa thadok kani hai ja idi soi no hair kani ab masi aduna khungang chatlo sing da chatlo go to village go to hill sing da district council ki election sahi ani helamani ne election to bidriba municipality issue sahi ani gi maya sudor amane ba sisu huji election to bidriba gram panchayat ki ju tha manga to hendale adu si mayam na di budget please come to the point budget finance haibe si di ai su hairaju tam na sahi 35 finance pairapani na finance paiba haibe se related to all the department expenditure sanction ki kai loina lakpanina aduna all department pai bane ba finance te kalaga amta chatpa yaroi to aduna hojik masigi local body mayam singsi matam hela bhauda
aina tabada singi autonomous district council gi di hana lairamba hai tare chairman hai gadra honorable members in hai gadra moina dum putha li hai till the next election tawdri bhawgar kan putal adu singda du maina torbani why not akhoi gi su haidra municipal council corporation gi mayam sina mo election tawra si tawbide singdana ailama chani bra singdana autonomous district council gi di hana wemba x duna dum putha li akhoi ju why not hai ching chatpo warmane honorable high court chale honorable high court na adu di mathang gi election tawdri bhoga mo dum putha halon la ya du kari no state government am the honorable high court ki order du so koi respect tawdaba honor tawdaba di yadi do adu kari lakpi ga dori bano adu kari gi no sidaida matam sana election tawidada sidaida paisa piraiba paisa grant for local bodies is the finance commission ki paisa piraiba mayam adagi sidaida grant for central sponsor scheme central plan project NEC and NNCP ai sikhra thajabani ko marak ta periodically akhoi state chidi ngasai ai amko thanjin jare akhoi resource leijadamni na non plan revenue gap non plan si mayamna experience liba government employee mayam gi tolop siga aduga akhoi finance commission award tawbasi masi keno tawdre haidna matam gi adum non plan revenue gap se ai khabar thengnai akhoi matam da su adum akhoi government matam sa adum thadorai mujik su adum thadok pire adagi GST gi handak ta union cabinet and decision laudna hauki ba sahi kaya rongi GST gap funding du su adu su thado ane na union na su adum decision lauke aduna karigino bharat si khwaidigi chawba democracy satpa the most successful largest democracy satpa country ni haraga local body grassroots local body singsi matam sana election tawbidri bache aide sungsoi soiduna manipur gi khungang da leiba sing da leiba praja singna su khoina aide khangngam gani haina aide khanje ado on yam phaye honorable chief minister na singi numit aduga haina tongan thambibudu adum phaye ado aidi honorable chief minister da government sida blame tawjabai wan tiko praja sing unabagi thambiba unaba phangdaba sing to thambiri basi aidi adum yamna di phaye do aidi amarom da di hairga akhoi matam dugi government gi wani ko midnight la asu amada la asu amana la asu honorable member singna ruling the labor yai opposition the labor yai ai ki kendra da sigumba urgent issue ma leire hai panda ai hing nong yai da la asu amada la asu adum aidi adum unajabani adugo honorable minister na chief minister na go to village go to hill hai bisi haujikna amu mai gi district tugi honorable chief minister na unabiram ba mayam de hoi aduda do unadra lei tar di madu model amani ideal oiba model amani adu hujikti district ta go to village go to hill si singina hilgina sing da leiba district sing da tampakina khoi gi tampak ta leiba district sing gi adu aide hana go to hill go to village da tawriba thabak sing se hana ju district level ki deputy commissioner amana head hoiraga all subdivision and horticulture oiba ya agriculture oiba ya PWD oiba ya SP oiba si loi leba du noi mayam du numit ama khaidoga go to village ki numit thamuko na thamse atai matam di all age pension ki hairo rationing card ki hairo adu go to village ki numisina tabdi atai di pairunu haidriba atai di tawrunu haibra ai di madu di dum hana gi normal da dum tawba kana buma difficulty layer kana panchayat ki pradhan sing councillor sing su dum mateng pamga if necessary at all akhoi na su telephone da kaida akhoi gi DC da concerned minister sing concerned se
DSO hairo social welfare gi hairo or kano gi hairo akhoi na su sumai sumai tawra ne ado kitang na teng pangbi ko moi sumai la kani ado haira ga dum kano tawbni ado bu hoi go to village go to hill du phare ado madu tawbiu ado bu sidai da budget sidai su yaur bani na election si tawthok pi bana pharoidra hana budi amuk November da tawgani hai amuk ta gi amuk na March April da tawrni amu hai thangai sengna tawgadoribra tawbigadoribra tawbiroidoribra hai si ai gi jingi praja sing aduga tampak ki praja sing gram panchayat ta area da rural area da leiba praja sing na su adum ai di kano tawbiram gani hai na khaurang na ai khangingam gani na yawi aduga ngasai aina thamjagriba sigi project sing si machine ba maroina central dagi lakado grant mayam sing si grant mayam sing si punjal lagani ba 35,000 crore aduga deficit si akoina sum paabada deficit si ngarang di haibi gibada a little more than 890 crore gumba deficit budget ni puthugi bisi haina thambi hoi hana gi deficit gi adum matam gi khramu taba khramu hankapa aduga hana hoi 1230.27 leirambadagi minus si leirambadagi hojikti 890 da si down trend la esineba deficit si down trend la ekal sine aduna amarom da mu yengjarur ga dia koina gross fiscal deficit se hamde mayamna khang ai singna babdana kamai torong ga dawno gross fiscal deficit se sidana mu 2007 minus 2760.21 adagi amuk fiscal deficit percentage da GSTP ki percentage da amuk paru ragati minus 6.11 haiba tarina adudagi amuk outstanding fiscal liabilities is in terms of percentage the gross domestic product sida paru ragati 39.93 it's almost 40% gum bani agumase sidi highest ni hoi matam ni aduna masigi mayam se yengurgadi aidi masliga honorable chief minister na gi as a finance in charge amoina budget speech ta thambi hiba mayam do adum yengurgadi ba ayam bana hanadagi adum chatharakpa haiba tare Siroi Lili Festival gumba Sangai gumba adagi Sagol Kangjai Sanan ba Sagol Kangjai si hoi ada koi gi hangang da ibudo marjingi ada sanan badu kasukai de ai nan ju thamjagri bne koi matam da ibudo marjingi si yamna maroi ba mafam amani aduna madudai da koi poni haib tare Sagol si Manipur dagi originate toropani prithvi the world sida high to takna bani na koi matam gi government na dum hominara me adu sik tore madudai da tourist destination amasu oina na ba mada sagol sana bado adu madu su yam phai adu maduna di han bani khwai digi maru oi bidi adum hanasu international men gi women gi kari hatta kangjai bungda sanaba adu tauba ade sangai festival isu sangai haibsi yamna sangai haibsi prithvi manungda manipur khapta da phangba sangai ni grai da floating hut loktak ta leiba sangai adugi nakba mafam da ethnic park adu da sare permanent oina hanasu matam gi sangai festival tamda hana ethnic park se seida hatta kangjai bungda dum tawram bane madu kasukai de sangai ga khara nakna sangai leiriba mafam do khara nakna tawdu kasukai de that is not a new one aina ajani nimdi location khara hongdo hongjin tawba sangai festival mafam amda tawdum phum trai thoi humdoi tawba adu praja singdi
amada mapung phabra phada amada mapung phaba phada community leiba mayam khudingi loina tauba taragadi community di yamida sing makta da leiba mayam ji suna kana umba madu ai sarkar bu hunjaru bu wante phai tawdu sum public ki opinion public na sum ngangna ba moi gi comment do adu tawjabagi wani aduna masidaida aina thamjaning bisi ngasai consolidated statement ama receipt and expenditure si ai sum keno tawjar ke ko masi 21-22 gi da grant for from center hai janga sai gi grant mayam si NEC gi donor gi adagi atai grant mayam si loina center dagi angadaba mayam si 21-22 sida BE nate ko budget estimate nate budget estimate asina amaneba aduga RE haibitare revised 13,822 crore budget na ama revised adum barabar chawgale adudagi amana BE haiba ma RE haiba ma actual expenditure se sidaida aina example lang khak tawjabani ko 13,822 2021-22 sta 0.25 adagi madudaida actual expenditure city 6,324 thangai sena do masi aina sum khanjabai wani ko center dai logo do paisa do amata lahowdaba ado almost half si yengbiu ba aina haibana te state government is thamba budget sida dum haijabane 21-22 sa masi example lamai ne set tawjabani ko aduna ne aina budget se aina khangdabana warambi ai lan basu wai su ai ko realistic way de sigi budget sida manipur praja singna asa tawngai leite masi sumi sumdi haibsi sahi amagi manungda adum 23-24 gi march da khangani ba masi adagi ai thamjage ba hojai phawba ai loi panjaroi da expenditure department atai di honorable minister su election leire hojik fact end of the year march yogadore hojik phawba PWD ai department loi paladi batam kui sangane ba example lang kutai set tawjage PWD department si hanagi government akhoi matam dadi April dagi ko chahi ma hogadu se April dagi hogadu ni April May June July sigu manungda all tender process administrative approval expenditure loi pitho September October November December January February March whatever budget reflect tori paisa do March phaw manungda thabak subu su loi gadabani payment su loi pi gadamni hujik phawba March end of the year yo kadoreba hujik phawba work order su pi de expenditure sanction pirakanda da work order pi gadamni koi khangjai expenditure sanction ju pi de thami manung se kai kan thabak su diba aduna di hayeng end of the year 31st March ki mamangda ESP ga adu su nominate hoina lupa crore gi thabak se expenditure sanction not exceeding 10 lakhs higher ga adusu 10 lakhs su current financial year the payment toroi duni ko next year the carry over to holga sumain torga manipur gi praja sing da 35,000 crore hai na is center the BJP gi center the government na India government na hekta haidar aba dauna ba mayam da di uhallim ni ko hai se hojik phawba ESPB dri kari gi no ba chawhaba expenditure department major department si ai sentum piom yam pharena har ga di aina tabani ko lali hanagi XM nang na hai si lali na hai ge ga hai biyo ba hana special plan assistant gi makhada capital project na assembly ne high court ne civil secretary ne sahi taruk hele hai akhoi di loan lor ga nate ko masi aina tabada nabat gi loan lor ga
असी तौने ताए सब मानना VVIP होटल अमा सारिबा असिसु अदगी पुलिस हेडक्वार्टर हानगी कनोदा सेरिकल्चर फार्म दा मंत्री पुखरीदा शिफ्ट तौरिबा असिसु अदगी सिविल सेक्रेटरिएट लोचनदबा असिसु ट्रिपल IT की असिसु अदगी आदा दिल्ली दा लैबा परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर गुरगांव की से असी साब सिसु अदुदगी अहुम सुबा भवन याम फये द्वारिका दा अहुम सु भवन सु लोइना बा तोंगान बा एजेंसी मयाम दगी मे बी वर्ल्ड बैंक दे ओइबे आइ नबार्ड दे ओइबे आइ ADB दे ओइबे आइ लोइना बा लोर गा हुजिक खजिक्तंग लेंगिबा सारिबा तौजी लोइना तौरगा लौई हाइ ताएबा अदु हुजिक्ति हाना टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी से अखोइना 2016-17 दा मतमदुगी गवर्नमेंट लेइंग मतमदा आई हानसु थमखिबदनी nearly 8-9,000 crore हुजिक्ति अनौबा डबल इंजन की गवर्नमेंट से लापदगी total outstanding liability it has reached nearly 20,000 crore अदु की इंटरेस्ट मयाम ददी अहल मन हाइनबम लये यारिम खैदि चारसु सेंदोई काबी पुरुनुको अतई दी फबनी सेंदोई सिदी अहिंग तुमदबनी को न अहल मन हायरबदो अखोइसु रांजी तो भोट लेपनिना सेंदोई काबी पुबो याम थेंनखरेब अदुना सिगुंबा खितंग लेंगिबा खोलिबा तौरिबा मयामसि लोइनबा अइना ताजबदा ऑनरेबल मिनिस्टर वाटर रिसोर्स की कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का रिटेनिंग वाल मधुदी वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री जगी 90 टियन है अदुसु पैसा कयामना लौरबन सही मंगादी हौख्रेदना सही मंगादी हौख्रे अदु कयामना लौरबन लौदबनो आई खंगजदेब अदुना हौजिकसी अखोइगी टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मयाम से मसी अदुम सेंदोई दी सेंदोई याउदबदी अमत लेरमोय सेंदोई याउदबदी अमत लेरमोय होय मतम दुगी अदुम मिंगदी स्कीम दु ममिंग होंदो होंजिन हाइबा तारे स्वाइदा खरा अनकपदा पंजरुरगा सोबा अखोइगी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट almost lower commission tauba ai hanaju haijagibne ai hanjanjaroi solid waste management se smart city de tawrunu ga hairakpa chala adu natraga hanai government tawrumbani tawrunu ga haibra waste management si phata hodi mayam si ada lamdem da loina collection tawraga Bishnupur district Imphal Thoban district pau yauna loina ba nearly 100 crore a little more than 80 acres neba मतलब लोइना लोइरबनी तामिन कंडीशन दबु अखोइदी मई से अखोइगी स्टेट की मरांग कायना पुथोक्सदमनिना मई पुथोगा अतगी मई दु लैबा हाइबा कंपनी दुगा प्राइवेट कंपनी नि अतई कंडीशन अमत याउदे मोइना मई पुथोकपा सॉलिड वेस्ट मोइना मैनेज तौरगा मई दु पुथोकपा स्टेट गवर्नमेंट नदी व्हाटएवर मोइना पुथोकदा कोई लैजगदमने सिभौ लोशन बिद्रिसि हानगी गवर्नमेंट की नि मतमदुदा जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जनम जा हुजिकना अमरुतन अतोल बिहारी लैखिदरबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिंग दी ओंथोपै वादनी को फंडिंग दी अमतरे लाइकवाइज हाना सर्व शिक्षा अभियान हायरंबा राष्ट्र मैदामिक शिक्षा अभियान हायर सेकेंडरी लेवल तो मधु हुजिक ममिंग वोनबद कसु कायदे अखोजी थबक तौगर लोय समग्रा हाइबा पुंथन क्लब तौग्रे हाय थादबियो पैसाजी थादबियो एजुकेशन थादबियो हेल्थ थादबियो अखोइदी लाइरबा इमुंग अमदा आईदी लाइररी हयेंग इना खुलकांदा अनाब लायेंगे डॉक्टर तमगे हाइबदी यादबनिना अतई डिपार्टमेंट सिंग से माइन तौबिगनुको एजुकेशन से हयेंग आई सेंथुम कोम कांदा आई इसा से लाइक तमहनगे हुजिक्ति लाइक तमहन लेरोय हाइबदी मसीदी यारोय बदुन एजुकेशन सेक्टर दा प्रायोरिटी सु पीबीरी हेल्थ सेक्टर दा
थादबियोबा दरकार लेबा मेन पावर विदाउट फर्दर डिले रिक्रूट तौबियोबा अदो हानना स्कूल फगत हंजी हाइबसे अइना खनबदि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम SSA RMSA दा लाअंबा पैसाजिंग का अनिदंग हे एक्सटेंड तौबगुंबा टॉयलेट लेरमदबा टॉयलेट हे साबगुंबा मदुगी पैसादुना स्कूल फगत हंजीना केंद्र दा अखोई स्कूल नसु स्कूल ममिंग फिरोन तौवेबा अदु करी तौवी टॉयलेट लेरमदबा साबा का मरांग कायदबा का अनि खै एक्सटेंड तौबा मदुनदी ममिंगददी स्कूल फगत हंजीदि फजरम बयाइको इस सरकार सिना स्कूल फगत हंजी अखोई प्राइवेट स्कूल ना अंगांग पैसा ताना थारिबा अंगांग मयाम जी उपाय लेदौबा माले हाइना खलम यायबा अदो हौजिंगना मु स्कूल फगत हंजी हाइबसी लोइरबा जाला हौजिंगना मु कॉलेज दा आई ngरang ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ना कॉलेज फगत हंजी रोम दा अमु अपग्रेड तौदोरिब्रा अदोम दा तौदोरिब्रा तौबियु फै अखोइसु सपोर्ट तौजै तौबदबु ममिंग दी स्कूल फगत हंजी हाइबा अदुगा हानगी सर्व शिक्षा अभियान दो अदुगी राष्ट्र मिदामी शिक्षा अभियान की तुना का अमनी हेक साबगुंबा स्कूल मयाम गवर्नमेंट स्कूल मयाम से टेबल चौकरी लेतदन तौरिबा खोलिबा तौरिबा मयाम सिंसी हौजिकी गवर्नमेंट सि खप्तदा अखोई ब्लेम तौजबई वानते हानगी गवर्नमेंट मतमदसु अदुम तौदी तरुंगनी अदुना तौबिरिबा मयाम पुनमक्सि फत्ते हाइबई वानचदे अदु फै अखोइनसु अफबददि अखोइ फै अदु अखोइ सपोर्ट अदुम तौजगनी तौरिबा मयाम सिंसी यामना अनपॉपुलर है कहनी यामना चिप पॉपुलरिटी ताननब प्रोपोगंडा पब्लिसिटी गांत तौरबा सि पुथोकबा बजेट सिदी अइ ngसै थमजख्रिदो हाइजनबा अमत नचदेको बजेट सिदा रिफ्लेक्ट तौबदुने बाइन हाइजरिसि अदन मसिगी बजेट से मसिदगे अइदि आशा तौनिङाइ लेते मणिपुरी प्रजासिंग लेतब लायरबा प्रजासिंग करिमता आशा तौनिङाइ लेते खुदम ngसै तौजख्रिदुनि चिंग चलु हारगा चिंगी एडिसिगी इलेक्शन दि तौदि खुंगंग चलु हारगा ग्राम पंचायत की इलेक्शन तौदन इकायबा खोइ आदा प्रधान सिंह स्टेट अमत तौरमोइने प्रधान सिंह जिला परिषद मेंबर सिंह दो आदा पैसा थादोक हनबियो अखोइ दि थादोक खरेसोय हारंगनेबा नोइ स्टेट त चला nganorसो हारंगनेबा अदो मसी अखोई स्टेट से आइदी कनो तौबई वानते को प्रधान हिंदू चाइबगी वानते स्टेट गवर्नमेंट से आदा नेशनल कैपिटल दे चलगा एक्सपोज तौरेबा अफबगी मरम द तौबोरदि फबा पैसा थादोक पिद्रे पैसा त ए अखोई दि पैसा पिग्रेना नोइदा नोइ आदा चलगा स्टेट गवर्नमेंट हाइनरसो सोइना आइओसो हाइगनेबा अदो मदु थादोक तदर मतम चाना कुमसी सो दम लाख सोइ गिफ्ट तारगदी नेक्स्ट यार ददि आशा तौरु को सोइ हायर कनेबा आई वाफम खरसी थमजरगा खोइगी लेरिबा गवर्नमेंट सिना पुथोक पिरिबा बजेट एस्टिमेट 23-24 ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस ना ngarang thambi ba house thambi ki ben machi ki ai tentapa ai observation overall overview of this budget ai thamjabani thank you speaker sir tamkhra bibi bagi namta mathangda honorable member ke mega chandra hai ba hogri da request to tawjege ya ngai yamna sangna matam lobi da na hona biyo I Tian Basuai City. Thank you, Mr. Speaker, sir. Sigi Rang table Tokiva budget 2022-23-24 ki general discussion sida tamkrapi vidamak thagatsari. Nasi ay budget sidi amakhaktani na आई पॉइंट यारी कई हंजनदनब होनजगे अहनबदा आइना हंदक पुथोइबा बजेट एस्टिमेट 35,022.21 crore सी यामना साइजेबल होइबा बजेट अमा पुथोरपा सिगी मरी लेना आई
ꯊꯝꯖꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯊꯨꯛ ꯂꯥꯎꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯔꯨꯔꯒ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯁꯤꯟꯗ ꯖꯍꯥꯖ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯠꯁ ꯔꯥꯗꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯗꯔ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯣꯟꯕ a ship sails in the ocean without its radar ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯒꯨꯝꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯗ ꯏ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤ 4-5 more or less ꯅꯝꯕꯔꯤꯡꯁꯤ ꯈꯤꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯧ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯖꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯏ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ GSTPꯁꯤ gross state domestic productꯁꯤ ꯃꯁꯤ 45,145 ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ whatever it is like goods and services agriculture industry punamak yarkan kholabni ado normally in the parliament and another parliamentary form of government da GSTP si masidesi da budget pi bisi reference oinna bhaitai economic and statistics department na madu phongba haibadi GSTP amadi for the last year kari pangthoki adagi per capita income of the every citizens of Manipur asina singbase budget si table tawdringaida house the table thambigdabne so that we will get the reference knowledge of the states for the last 1 year achievements and everything like aduna aikoina table amba thambakanda akhoi loina economician expert nate expert nate aduna aikoina sum chatharakpa train je koi yeng je doine aduna reference se koi input se pibiba tangai fadaw lei and where is the economics and statistics department moina sigi reference me sigidab GSTP si ta pisal laga kamaina sidai karama reference ta masi chummi hain lawdoino like akoi gi selfie akoi gi leader na opposition gi na jo haibi khibune realistic oi di hai swai de dum hor doine aduna masidagi GSTP sidagi department yam se sat kadaba budget sigi percentage karke yam puthok pushinu kai doine calculation se now we will be in the miscalculation without the detailed data simai ahan thamninge aduna leiba pochi hujiki budget ki speech to the honorable leader of the house nasu adum mention to bigre laiba koigi masigi 35,022.21 crore si adum akoi 891 crore sina budget si deficit ki badigi deficit estimate oina adum akoi na predict to bire adum in return bibire aduna akoi deficit se adum laina budget si adum akoi sanction ge dori ni hajariba now loina na maru oiba sigi table sida e budget sida piri bise masi reference 2021 digi piri 2021 22 23 hani piri aduna akoina munna yengjari bise outstanding physical liabilities masigi aikoigi sendon haiptai sendon si reference budget sida piri reference sigi matung inna
sum hengalakpa aduna 2021 da masigi si REP adu actual pire actual da 15,000 crore 353.46 outstanding liabilities is the internet debt laire adagi loan and advances from the central government adagi public account liability punamak liability akoi the due deficit che masi si laire sigi 2021 dagi thousand some crore de hengale now the budget estimate for the 2023-24 sidadi akoi gi masidi khwang yoraba putharaba ngaksham yoraba putharaba haiptai masi 18,027.73 crore se outstanding liability si leirani haina adum haijare sigi liability si yam wang chawkhre haibidi last 5 years dagi yengasu adugi reference loi lai huzik 2021 dagi piragasu huzik 18,000 crore si masigi akhoigi outstanding physical liability haina chawna pi le aduna di akhoi huzik laiba poti marueba priority deficit sigi marakta outstanding liability chawkhaba 18,000 crore gi masigi liability outstanding liability sigi marakta honorable leader of the house na point tarek hoigi budget sigi priority trust area khara pibidi yam phai aphabasu yam yauri aikhoina masigi priority sida sum amamam one by one nainabada hairiba inclusive development haina hai masi phajakre mayam punamakse society sida lairiba adagi tongan ba different section adagi hills and valleys amatta thidana chakhotpa haiba aikoigi inclusive development na hairi masisu aikoigi budget sidana priority oi piba number 1 da inclusive development hai aduga budget sidadi aidi reflect si tawda haibidi inclusive development sibu karibu no haiba kharadi adum highlight tawraga masigi leiriba mayam singsi akoigi package adagi scheme adagi masida naha sukayam thawak tawgani or infrastructure da kayam tawgani haibasidi yam clear oidaba some aikoigi inclusive sida development and the public administration da aisigi budget speech sigi paragraph 67 da dum hairi masiji yam phajakre Manipur is just like mini India ni hai aduga lairiba mayam sing aikoigi tongan ba tribal museums haba adagi tongan ba aikoigi festival singi community with hearts mayam saba asungba mayam tongan ba college singi district khada pi but inclusive haiba kansida masi haibasi yam limitation oi the word inclusive is a very beautiful word and it should be include all the different activities haibtai adubu yam limited oina masi inclusive ti hairaga masi dai leiba sam limited oi han khanjay aduna adagi reaching the last mile aroi bada leiba hauba khudong chaba piba phajakre priority number 2 adagi leiriba infrastructure and the investment adagi masak mathum semgotpa adagi leiriba amadi unleashing the potential leiriba potential singsinaba green growth haibidi musai ashangaman na thalhallaba malem manipur akhui sanaleba manipur haidana phajakre adu masigi tongan ba masigi explanation mayam tawrakanta digi youth ki power number 7 the financial sector sel thumgi hiram na singba chakulhanba hai adubu leiba masingsi tongan ba sector adagi department mayam jingta chalubada yengu bada award pagi award pa haiba haibidi budget sida planning adagi naharol singi kai haidor iba wahi siga related over planning the uda just for example like 2017 sida
inclusive development haibasida loi yaukre. Honorable akhoi leader of the house adagi tongan ministers na hai 2017 dagi hauraga sahi khudingi mi lakh amaga makhai Manipur ki naharol sing thabak pigini hai ki. It's a commitment. It's a promise to the people of Manipur. So adu utte sugumba mayam singsi thabak pibagi si utte ba. Whereas khara utpa yauri ai adum hajarke mi lising manga khara tawa khotpa adugi akhoi entrepreneurs adagi adu tungan badai hajarke entrepreneurs and startups ta 5,800 PD. It's a very small number. Aduna pigiba promise me am sing budget ngasi reflect tawruk tab haitai sisu asoiba ma budget sida leiba adagi honorable prime minister of India 2 crore jobs will be provided to the citizens of India hai masisu Manipur gi yaudori me aduna asuguma mayam sing naharol singi sida youth power adagi tongan inclusive haiba sida aina lakchani ba point si masi budget sida naha kaya yam thabak pidori lakadori 2023-24 sida Manipur gi naha kaya thabak pidori haiba sisu budget sida aikoi gi yam tentative oiba adagi yamna promise tawba wafam kari kai si udi hana pigi ba khradi sum udli lakchani wafam si asugumba mayam singi youth singi adagi people friendly oiba mayam thabak phangdaba naharol singi mayam singsidi yu udaba dauna budget sida ui loinana ai repeat tawjaroi ngasi Manipur da MG NRGS ki thabak mayam si covid ki matamda ngasai yum dagi chathok traba matamda thabak yam pira kanagi adu ngasi honorable leader of the house na ngasi some days ahead numit khrani gi mamangda kari gino Delhi da chalaga dharna tawrido adu hai Manipur gi 1 acre da pasha leitara kam dauna pidoino hai so central gi phandama thadok rabo potu kari gi aikhoi gi sida release tawdabuno haibi sisu adum question si honorable leader of the house na haibidi khabar da yawi reiba ISTV da kaida yauri ba mayam sin contradictory boy adun budget sida NRGS ki fund laiba pending money loi thadu gani gana masi akhoi reflect honingba haidi RD e department da sisu akhoi gi budget sida uttaba haitai loinana pensioner singi pensioner singi thadok tabasi haukiba assembly session amangi hek akoigi monsoon session da oibai house sida ahoina question hangbada retirement benefit si star question amada 502 crores lay high crab now huzik honorable leader of the house na ngarangi budget speech 1000 liabilities lay high adu masigi lay ibasum hengala ibasi tasengba makti pensioners sigi masigi one time measures masi aikoi koi budget sida utti aduna masigi liability gi awabadumati sum utli aduna budget sida magi size di amna chawraga ai leiriba liabilities tasengba makti employees sing haibase tolop charambadagi tolop phangdraba matungda tolop su phangdre pension benefit su phangdragadi hana lau suraga leiba khopa farm tor leiba su natamina awaba myam sidi yam chawu mayok ni aduna budget sida makhoigi readiness oidabase masisu aikhoigi size di budget ki size di chaw kanda prada singda chauwa aikhoigi awaba sidi mayok nei aduna budget sida upidabasi su aikhoigi budget si afaba double engine government ki yamna nungaiba chauwa budget mayam central government BJP state government BJP yam clear oiba lei hair kanda prajan expectation tawisi budget to upidabasi yam laiyok thi aduna masigi planning si ude loinana budget sida haukiba some years sida police ki IRB ki thabakhara haidokre oja ki
education department ki sam lising khara haidokre madu puno maktuna lising taragi thabakti akhoi parja singi thabak phangdaba naharol singi thabak yobudi natri at the same time hojiki inclusive development adagi entrepreneurs mayam sing adagi startup ki mayam sing sidai sida pdc 5800 masigi kanosi naha mayam masigi startup program sida sida pigre hai 5800 si akhoi gi budget sida parli entrepreneurship and startup hai ri basi khara pdc phai adum we appreciate it but Manipur da leriba thabak phangdaba naharun mayam singse company achobo leitaba adagi tongan tongan ba industries leitaba government na achobo industries plan tawdaba sina maram orkanda sarkar gi job natragadi survival samna waba even agriculture gi kari kai gi tongan tongan ba double cropping gi plan state sida ida thoin effectively pai da sina maram orkanda naha singsi ekhoi gi drug ta kai da laiba kholiba mayam singsi da sida 5800 sahi taruk muksida sida akhoi startup ki program pibasina it is not akhoi satisfied oiroi adagi department sing sida contractor regular da khara thabak haidu khibse madugi achauwa government na promise to kiba thabak lakh lakh ta hakdabo mayam dugi akhoi gi reflection si budget sida ude aduna maram orkanda akhoi gi naha mayam singse yamna restless oi naha mayam singse ki pending department khudingi lairiba pending maybe say tongan tongan ba major departments minor departments lairiba award pa shortage mayam interview tawgraba pending mayam thabak haidokpagi plan leitriba se masigi budget achobasi puthora kanda masigi budget sidagidi mayam pending appointment mayam singsi haidokani gaina utpasi department wise wene khoni yam kandaida thabak haidokpagi package te koi ude adunadi akhoi uriba size 35022 crore masigi size masigi achauba ajiki budget sida tongan tongan ba youth singi people friendly oiba budget di masida sida inclusive oyena hairibse inclusive oidi haina khoi lawjaninge loinana ngasai akhoi gi local body sing ai repeat tawroi point du election tawdi haibadu da masi tawdabana mangjaba amakhak haijage local body se koi sarkar gi masi thabak tawnanaba adi election tawnanaba paisa provision hapte ude election department da su yenge adagi municipality mahutte da su yenge rd gi da su yenge adagi hills gi area gi da su yenge budget thabak si election pangthonanaba ude masi budget sida reflect tawdabasi adum continue tawduri haibasi masina government gi intention se utle ano local body se is a very constitutional ngasi constitution na people mayam sing se ekoi ngasi house da khanagani haina leader of the house na su ekoi nei nabi hiba haibi hiba statement bi hiba do masi 73 amendment of the constitution of india masi local body ki se pangthokadabni haiba si masana dum leijarabani aduga masi pangthorpada masi ki importance local body sing se government ama khakna ekoi delhi da bjp government ama or congress government le kanda ekoi manipur si Jakot Horangi look and color areas in Tio Bungam. State government, honorable leader of the house na, losing was Sarkarama Sidale Vicina, Sing the man, the Velida, Akogi local body, town area, Machine Yangrava. Manipur is constituted by this urban area, rural area, hill local bodies. My answer is high in it. Akogi government Katana, Karamaina. Akogi Akogi Singkong, Singya, rural area, Sargi Mapam, department Karkaksin Kramain Tauduno, constitutional Piriba, Adugi provisions, Asukuina, in Vidrip Sikarino, Masi, Pangtok Tabasina, Akogi land use policy, Miama Shole, Adagi, Akogi Tongan Tonganba, economic planning, local bodies into economic planning, Taujagadu Mayams, to deprive Tore. Aduna Marmurkanda Sigi, Akogi budget Sidesida, Mako election Togi. Planning haptaba budget haptabase masina marmor kan ekoi chakotpada ekoi back chetkane aduna ekoi gi demerit kharasi amani haibidi land use ki program policy da soitharakpa adagi jaga singda koi gi chingi tongan tongan ba rural gi town gi jaga
government yau ngam da reach out tawba ngam da basing local body sing tawga dawse sahi ani sahi ama tha taru pangthok ta base masi akhoi gi development gi progress ta thinthan gani haina ai point ama oina thamjani nge badun planning si yahun bi ai masi thabo in pai khati ni haina thamjani loina na textile commerce and industries 16,664 masi akhoi gi budget sidai sida happy budget si masi industry sine si budget te yauriba akhoi gi pass to guduriba masi gi budget industry chaw horba department se only handloom development khar khaki program khar ui aduna di akhoi manipur gi naha mayam sing industry department gi through the thabak pi gi doriba planning mayam ti kramaina budget sidai sida yauduna akhoi gi naha mayam ama industrialization small scale medium scale adagi large scale program mayam paikhaturi se industry se program sembidraga scheme mayam jing sembidraga handloom gi khara development gi kai khara yawba state CR gi kai yawba sina kramaina ikoi effectively manipur gi nahar sing thak pidoino aduna budget sida masigumba yamna khudong jadaba naharol singi mayam sing se akoi masi utpi de aduna yam laibak thiba budget amani haini ningsing bayai sahi khar gi mamangda Indo Myanmar trade agreement inagre masi industry department na kari tawraga lai aikoina act is look is tagi act is lae act is tagi now akoi hujik lambi thong chekot pa Asian Trans Asian highway hangdorok pagi planning loire side by side aikoina madugi infrastructure develop tawriba marak sida madugi inakiba sahi taram ki mamangda inakiba madugi Indo Myanmar trade sikari gi paikhatri bino masi paikhatabasina Manipur gi act is ki policy gi pandam do madu ekhoi do mangjai the whole people the entire people of Manipur and the government of Manipur masi ekhoi na paikhatabasina masi ekhoi kari gi delay tawbiri masi planning si budget ta su utte haugi ba sahi ke asda su utte aduna masi gi Indo Myanmar trade agreement se masi paikhalaba matam da ngasi ekhoi sida illegal trade mayam singsi masi su control to bangam gada pot amadi oi aduga mi mayam ama thabak pigini why this industry department is keeping silent aduna masi su achauba industry department se major department amani aduga helung gi khar khaktang akhoi reflect tawrga leibse akhoi punamaki masi laibak thibne thousands of the people ngasi akhoi na act is look is tagi act is tagi hoji Asian chigi trade mayam amu opening tawrakanda akhoi gi state government gi masida sida function adagi madugi importance mayam se pidaba aduga budget ta masigi planning mayam tawbusi udabse masi achauba mangjaba amani haidna budget si masi akhoi kachin koya yogdaba adagi people singi the real needs of the people adugi yogdaba pot amani haidna ai masida industry textile gi sida 16,664 khakhtang salaries adagi handloom gi khak akhoi hapasinadi akhoi pamjeriba pandam nahasing myam ama karor da lakh ta thabak pigini government promise to khibdo masidi pangthokpa ngamoi haina khanjayeba loina na tongan ba PWD gi adagi power gi adagi leiriba mayam amakak maru oiba mana ngasi nahasing gi unemployment gi issue inflation GST gi achauba akhoi gi increase tawrapa tax mayam good and services tax hengal pasida ngasi adagi mathakta asi tourism gi ngasi akhoi gi G20 akhoi gi summit pangthokiba groups of 20 akhoi gi country mayam paikhakiba khokiba achauba akhoi gi asha government na tawribasi masida akhoi gi naharul mayam singse masi chumna ngasai gi naha mayam singse train tawba hama darkar leiba mayam haita tongan ba different trade ta different akhoi gi technology adigi different akhoi gi training pi gi dabo mayam ngasi Manipur government na leiba masida ITI akhoi gi industrial training institute mayam singse loi fail loi la thamme when act is
is realized. The complete opening of the South Asian highways, complete opening, adagi flow lerakanda tourism ki lakanda akhoi Manipuri sing adagi lady banahamayam sing si training akhoi loina difang tawraga training centers like Ziribam ITI, Churchanpur ITI, adagi Lilong Thawalgi ITI, loina infrastructure mayam karor manga karor taruk changba mayam planning adugi sajal laga Churchanpur ki chu chatla yengbiu adagi madugi naha mayam training pigidaba mayam singdo ngasi hairiba department mayam singina masi bush up tawdaba adagi cooperate tawdaba budget haptaba program haptaba madugi satra naha mayam training pigidaba mayam singse ngasi hairiba budget amta reflect tawde adunadi in the reality hairiba masigi ITI mayam di phang tawse Manipur gi naharol mayam singse akhoi gi government gi machinery employee khara adagi rajniti tawo political leader khara khakna Manipur si loina pai ba yaroi loina ngak ba yaroi akhoi gi naha mayam the future generation of akhoi gi Manipur youths mayam si training pidna ngasi tongan ba South Asian countries sing gi expertise mayam kai si laaga akhona ngasi gumba mayam sing defend tawna ba compete tawna ba naha sing semgate madugi planning budget si da udi aduna maramor ka da masisu akhoi budget da hapaningi adubu hapte asugumba realistic akhoi line de chatlaga semna ba pose loina mix tawraganda akhoi semba khop budget si akhoi nuaite loina na sigi revenue receipt ta akhoi state owned tax revenue adagi state owned non tax revenue asina singba mayam masi leiba si mamangda 2021 dagi horoga 22 adagi lae adagi masida 2021 da ako 144 non tax revenue da akoi budget estimate pi aduga ari da dumain leire actual da amuk handharaga 107.48 crore masi leihi aduna dum actual da di handharai akoi gi state ki own resource adagi akoi gi state ki mobilization state government gi makhada akoi ne isagi own tax myam lawdo myam ne sum handharakpa aduna maram orikanda ngasi sugumba line myam sing sidasu government na serious oide haibasi akoi gi table sina adum show tawe aduna akoi gi leiba power department da paikhatpa yaba thabak myam si paikhataba adagi tongan ba forest department da akoi gi tax lagnana ba paikhatpa yaba paikhataba adagi revenue department da state government sina akoi gi state own tax revenue non tax revenue myam lakhadaba myam state sigi seriousness oidabasi honorable member kitang tension bibi ya losalagi akoi si mi du yam dabani da koi mi ani hum dane bangang jeris aduna ngasai gi ai deputy tawde ai point line ni losalake du state own tax si leiba myam si se for example ngarang akoi honorable member amana revenue की मतंग दा हंगबदा लुपा करोड़ खरा tax collection लागती है is a very sorry answer adu sisu laibak thiba mane adagi se power da bokna phamgi khabar amada 2019 da power department sida karigi power haibasi Manipur da resource mayam ama lei haibasi akoi loini khangeba 2012 tagi adagi 13 dagi continuous survey tawre adagi again sarkar silakoda 2019 da announcement number tawki adu pokna phamgi reference loina sida puthok charai masida akoi gi 32 sites identified in Manipur for hydel power project in potential mapping hai masi 2012 adwai dagi survey tore adagi sarkar sina 2019 da ase pokna pham gi khabar da headline nei hai ri masi 32 project si hydel power project mayam si 25 megawatt macha
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ 2019ꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯗꯕꯅꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯂꯥꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ NLCPRꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ NSCꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯔꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯞ ꯏꯟ ꯋꯥꯁ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯔꯗꯨ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯎꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯎꯗꯕ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗ ꯎꯗꯕꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ 32 ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯛꯑꯅꯤꯁꯨ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯔꯐꯦꯛꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ इंडो म्यांमार ट्रेड की एग्रीमेंट व्हाटएवर इट इज ngasi changaiba u ngasi changaiba kwa maru ngasi changaiba mana masing ngasi changaiba nga ngasi manipur da fish production je masi ada khoi sida lupa chani pi matamda Myanmar dagi tholokdo madu phajana akhoi gi freezer da hapaga lupa chamaga marfu da tata lot ta pirade adurdi asomdagi achau project adagi achau river dagi torpa akhoi di tata kyudne thajal nga Manipur की हुजिक अखोई लाइरिबा इंडो म्यांमार ट्रेड सी फजन एग्रीमेंट तौग्रबा स्टेट इंडिया गवर्नमेंट तौग्रो पोसी इंप्लीमेंट तौदो ngasiदी अहिंग अमदा उ लोट चंवा अदगी तोंगान बा अखोई प्रोडक्ट मयाम एशियन कंट्रीज सिंदगी लाखो मयाम जिंसी टेक सी फजना इफेक्टिवली कलेक्ट तौरगदी व्हाटएवर इट इज हाइबदी चंगक याबा मयाम सिंसी स्टेट गवर्नमेंट अयाबा पिबिरगसु टेक से हिबी टैक्स लहौरगा मैम तौगद मैम अखोदी मित लोई उ लेरे प्लाई इंडस्ट्री तौरीब मैम अदगी अखोगी बजेट सिदा प्रोग्राम सेंबी नहा मणिपुर की नहा तौद्रे ngasi मैम कना कना प्लाई इंडस्ट्री तौई कना उ कारबार तौई कना तोगानब म्यांमार की पोट तौई हाइबसु मैम लोई खंबिरमनी हाइबा पोटसिंदो प्लाई इंडस्ट्री तौरे मणिपुर मपानदगी मचांग मणिपुर मचामता इंडिजिनस पीपल दी थबमत पीदी हैतियन अदुनदी सुगुंब मयाम से प्लानिंग सिदा यावदब बजेट सिदा मदुगुंबगी ट्रेन तौनब यावदबसिनसु अखोइदा लूजर ओइरे अखोइगी रिसोर्स मयाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दगी पावर दगी रेवेन्यू दगी अखोइगी लाखदब मयाम सिंग इंडस्ट्री दगी टूरिज्म दगी लाखदब मयाम सिंग से बजेट सिदा अखोइगी ओन रिसोर्स सेमदबसिसु अखोइ पुनमकी लाइक थीबनी अदुनदी अखोइगी स्टेट की ओन टैक्स अदगी स्टेट की ओन रिसोर्स गवर्नमेंट सिना फजना सेंबीदबा सेंटर खक्तंग गायरबदी व्हाई नॉट ngasiगी गवर्नमेंट सिना अचौबा बजेट खरा उठप खोटपा असिदा नतना अखोइगी डिफिसिट तारिबा 18000 करोड़ अदगी 27.73 से 18027 करोड़ अदगी 73 करोड़ डिफिसिट से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से सरकार की फंक्शन पब्लिक की सोशल फंक्शन अदगी तोंगान गो टू विलेज गो टू हिल सिगी प्रोग्राम ददी डबल इंजिन हाई यस वी एप्रिशिएट इट नो प्रॉब्लम डबल इंजिन गवर्नमेंट तो लेरगदी व्हाई दिस लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से मसी सेंटर दे स्पेशल फंड पियोन तानद्री मरम करिगिनो डबल इंजिन से ओनली फॉर दिस वोट कैंपेन और ngsaigi प्रजा सिंगा अखोगी उटवाई चाइनब डबल इंजिन खतराब अखोगी लायबिलिटी नोंगी चाही की बजेट पुथोरब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हेंगलैसी सरकार सिना स्पेशल पैकेज में वन टाइम मसी कोपियोना सरकार सिना तानदब मरम से करिगिनो दिस इज द मिस्टेक हाइटाई मसी अदगी
failure member, of this lotion over government. Aduna masi aikoina budget se yamna si people friendly oide aroibada. Adagi masi dimension si adagi mix up toksanba wahi phajaba mayam collection torokanda parjagi dum pethandanaba phajaba language mayam adagi collection of language haiptai. Aduna masi budget si parjagi di thoidongna kanaroi haidna I thamjani. Masi yarga matam khara pibidong thagatsari. Thank you. Mathangda, Honorable Member Lokeshwar Singh. Minute kumanga kumba tawbiro. Minute manga. Manga ijete. Yai. Kumanga. Ako mo na lo sukai dab jante. Jamngai. Ado maru ibdi every day da ko department khana duise department nipan tare taru yame ba. Ado department minem nang pibdan matang demand discussion na matam do. Yani. Tang sang to Nami yam lay natte. Koi advisory committee da koi gi Manipur yam khangiraga kha tamna koi gi nong da department na mari mari ma khana phajana ngan ta tro ge do ba natamina kai gi pailere ai dum thuro hona jage ka shoi sangye le jede koi gi honorable leader of house na putok bi ba hanagi 2020 to 23 ki estimate che koi gi mangna tabi ba koi gi senior member haitare matam du gi CM oiramba Sri Okram Iwo Vina Marik Chumna Tangrabnina Quena Makata na Tandagasway ai Matuta Hanjandanamba Haidana Hona Zage ai Marum Nasu Novam Megachan Nasu Tambigre Yam Chow estimate budget estimate Koi Manipurum Yam di Harao Bada Kamde Harao Tawatabu Tadokwa Matam Lo Drisi Amda Nangoro Dis Koi Saru Kana Barton the Pamu can Pida Taba, my day for only die. I do Zamana do Malin Kamida. How you Pavada Sagi Yang Shil Liba construction waxing more work program Ponge Adugang Sagi A. How you in institute will feed the sanction Peter and that of Yadramina work season the Kajikal Tanido. Matam Manipur the Kajikal Tanel, High Now Mars Lanzala Toramni. Masi khalagadi masagi inang hanjandragasu khwaidai chawba khoigi ngone 35,022 crores ga yam poni lakh sam crore amne ba ado sagi sigi stage lagadi Manipur da sakhatna ba khoi honorable leader of house kan honabil se fully cooperation PJ Taujay Aduga realistic the Sapri Bangam got the Potno, yes, Mamma Pona, no, Haragatawi Haitare, Mamangi 2020 to 23 about the Hayang the Nashala Leva, Kogi financial year say, Adoragadi, Mamanga Piggy budget estimate huge of them Aduju, Tankai Panatapanga, Mother Kanga, she hangs the Nashala Lamina. Aduna masi yamda khoigi Manipur myang bidam te yam angakba khoigi budget estimate amani haidai aduna thamdege khoigi maman ngang bi senior member sigi okame bobina marik chumna thangibnina aina sum yengjabada education department se kari haitara masi ne heksa khotardi state to natraga laikai do khungang do natraga country do anta sakhotwe de haibnina Honorable leader house na kuki college Pagalan Siabi mission jo dog bidore. Adubu si doctor na school Pagalan si mission makada pangtu biba koi kendra humpus da amamam kinbedra hoji anini sure. Si marui ba chap chana popor pura puri function si pura tauroba matung dako. Amma si dog biba adubu marui na hanagi aigi khongjina hekti adabu lamjin jam yaro damina ba. High class 1 to 10, 10 to 12. Asinama apung mari father gadi graduation tambagi jaga do di karikana gani. Aduna siju fatana to we fully cooperation bijege. I am harau jai si school college falan mission hadop pi bana hadop pi ne habisi am harau jai. Tawbadabu koigi honorable education minister phambiri
मासिजु खुगी यामना एजुकेशन थवाय लौबीबा opposition ruling khaidam malai khaiden khalayo khandadi khona kayum habirego sudum tabi aduga masagi kari hajab tare hariba school phagal mission makhada hangduki school kien rom phuji chama kunne anini oragadi aduda maruina mainly infrastructure tap time matpa plus ozagi class 12 11 12 tang takadaba oza su tap time matpa aduga graduate khoi kare graduate teacher gi hatare masagi class 1 to 2 10 tangmadaba khoi yamna dynamic oiba yamna khoi teacher gi lamda well expert oraba well talented oraba adugumba se maximum tawda hatare se example agi ken makta chai ken ani ne salamana KCS school hai bama amana soma higher secondary hai bama amana 1 to 12 ni amana 1 to 10 ni adubu masida oja si hanadi honorable speaker thajabiro hekta kiule tule pam emission to boda handak ti ko oja wapne na pura bol de nuchi ta dro ta thu gi bi wani kai dehi oja do le temna masagi se example agi soma higher secondary da khoi class khoi final exam to January ki last week ta oja se taruk tere thare pilot ta bhai tar later na in kan hare adu honorable education minister hek da day na thona bi haraga masai kutak da thabirak tagi makhoi sing je aina on request oja leribo oja thabirak oja sing hana khara lebrim pulap punjil laga masai ki residential on thoje thani se on thoje ta uk dagi aina whole mogi extra class lobi payment se gi tolop te gi pijare lam oja taraga mari manga gi mathak tani pung mapan makhai bakse khoi tai haidi alang ne sore mi kana bu syllabus to nangau da amta takpi dram ni na khang den dak se khoi gi school phal mi mission makha da yaw je higher secondary se pura nin ga chatu man chale kai noi bu class to na ta amta tak thram ni na tuition ji phajana honor ji phajana special class to ru makhoi ta te brain se lau ya da bhai taran mayan pusalam pisalam na note tagi kari giti to fundamental nam khangak tramina aduna masi example am pije bune ko ate school su mayan tai ado honorable minister kan ju ade sana jai ado mathang ha session dadi masigi kano se thon dana honna minna si haidana haibi takbi honorable leader house na hangjiba kanda ado sigi school sigi matang da budget sigi honorable leader house ne pibi bedako aidi henna marik chum hanigi toriba magi handa kundar kebra kakhal kebra siju report tham jobi da bhai tare ne adu handa ki sibida di handa prikhas da khangane ba kam shoke do ainu bu yarga di sida koi gi higher lecture lobu se honorable speaker through the honorable leader house pung chin jab se masi MP se phajana tawraga without any contract basis na taba jana lobi raba hek da kare ne marik chum na haitare ne MPC ki khuthang da lobi haraga kang loba adu oza unung na ba makhoi da kari gumba kari hani status sama haitare ne si ngasi khu doctor oining ba engineer oining doctor oining ba mayam si kayumba na dita salga su DR full stop se lifetime dum layer honorable high court judge oriba khudimuk sing jo retire samda retire justice ne moda state sam PM sumai tawna oja ge sinkham da leibri ba oja myan sing se henna oja onung na ba makhoi da status tongan ba ai masi oja si orga da isi status phangani ko hibo khal khan nana ba makhoi da sa thong punsi da kanna tamaga oja ogi hibo khan khanna ba adugi kari hatara new amtang house ta pass to biraga oja oina na sinpham hena chang na bai masigi seidi yaro ka dai handaki budget ta kanna khanjab na maran handak che 2022 dagi 23 da honorable leader house education lam da phajan thoyo si ora ka dai na khanjaru bhai tare adu budget ki pa thropu to am ta yorok ta dai sa da nungai ta bam phawja dai si mention to jabani adu na masigi se honorable speaker through honorable leader house pung sing jai se education minister pambiri makhoi da
health section na laying bodo da su for example priority piba kari gumba ma taw su priority da moi da oja se oina na ba system se ban oja sa phalak tar di masagi satra da phaba tholore khuna phaba tholaro khon ngasi ngang se oja ma na phaba takbi da kan da doctor engineer IS IPS minister kai loi oi ma am che oja gi ma khan la ko ngak tani aduna koi Manipur da di oja na ha police na bo ko tan tan bi phim da ta kashu na ta ba without any evidence out there was ozazing je ko case ka pan ban handal na makhoi de yamuk status da handal le aduna masi yargadi kine na pasu bigira antra house sa thing da rulam sindo piraga makhoi he na ozaw na ba amtang aidi ai tongjeng nai pukachabani aduga hariba school phaglan jin sing makha da higher secondary plus class 1 to 12 10 12 tawriba oja singi mai school participant model na puthor amina maduda sanga da oja singi aduga maduda legada hostel aduda legada mai classroom magi standard size masi phajana utangdi baji amata yawda gum yawdre sidadi pura education haraga atay manu ga ne pura sidi pura hainangai leta baji sidi pura tolo dulo bi doge kan magi infrastructure ki adigi ozano ba tongna bi mixem na yaudre aduna masidi ini upay ma thibiraga education chakotra di amta yarroi dabunina se education chakon hona ba matamda all the aina honorable members humpuji da request of jining se all of us speak through da koi panama schools ki lamjida honorable leader of house na education minister na yen bena ba ini magi mathok do chap chana makoi de chairman hajan bigera whatever ini to biraga lu up ta na ba kendra mo hoda school ki infrastructure ki oigara ozajing sena ba ki oigara am oigara makoi de full power bitok bire haraga ngasagi hayeng mana senadre mathang ma bokar oiden mana bhajana senare ado yes ai isa simbi me khunai simni la kai simni kai dam mo na mana bot piroi dari no habi okhan la kadur ni aduna yargadi harb school phaglan jin sing ka da thambiri aduna all the school kendra level school singsigi maru ba development of mata adi ozam wal sama torsu onaba members haiba tabi na ba masi ayu okhanadi legislation ma to thodi hena phagane na khanjai aduna honorable leader of house nangsi budget pa thokbi bisida yawi bisida 2022 23 sida tawase education section ki lamje tawbi bise masim mati aidi kitang penje da dunai na masigi tawgina ni pukachar ko ni agana masigi leader of house na har education lamda sakhot nana hona bi college phakalan jeba mission makha tawbi bise asiji well and good yamna phai tawdabu hana makha mama school phakalan mission makha je machine success ko na do hana bang hona biraga college hona biu ko fully cooperation bijege habse ai sima thamjage aduga amana अखोगी हिल सेक्शन हारोने हिल सेक्शन से मसी जात बिजात खाइबे यादबा एजुकेशन सेक्शन जो दोन दोला खाइबे यादबा पाइ मरो बिसे अदुबु हंदे कई बजेट येंबदा आई पुंग नुसिबनि फाव ओपोजिशन लैरुबगी ना कइनो खंगदे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इम्फाल वेस्ट east and west mamang matamda koi honorable leader of house matamda minister matamda tawrame amana mayang phalam na sol mangda adubu sei phanam change langgi adu dan haramaga su all clear katal leire aduga mayang phal gi disu style diko mamang 2022 23 da su 2000 lakhs happy Handang revised estimate to 800 lakhs happy. Whereas in fact ski this was the single like oil lupam hate. I know opposition lebegi opposition jaga di simsem sem rabi okan lebibra. Or natraga kari problem lebegi no. Si amata tawido sem zamana ba matan hainari ni twin 100 bedded hospital na in fact east and west. Adu kaman hangdoki meju charok mai thamjage jemin hospital se masigi super specialist tamakanda college na full ID tarba kanda manak tanak 22 kilometers mangul leiba
district hospital 100 bed de tadap ani darkar lei haibu dagi taseng badi madu matam da asagi matam dugi koi society haibu dagi lam ga se adu di koi infal study kwai dagi peripheral leba kendra hun kon ba epicenter leba soman kwai de phang khalaga asagi lam ga se lei khaba wai maming da asagi yama ba huge of koi gi kar hatar ne ekar kachadana tawjari ne adubu hojikti ngasai honorable leader bhak ne haibi jat bijat tem ta khaije de ching tam loi nu sinar da loi nu sinare haidana tawiba adu ba taragadi hariba somang disostal oigado se hoji tang silli ji sapi ingre khangani sigi hoji leba CSC hospital sida community kya na leyenge du kuki su naga su muslim su nepal su akoi ji mini india re khange koi kien da se pulap yawa pulap su khunda mina ba adaida ngasai gi tawi da base mase aidi wakhan nungai jadana honorable speaker honorable leader house pung jing jamni yargadi mase tawi bada honorable leader house ta suk da lebi bra adoga BJP sarkar se si sargadi ngasai gi pura puri sarkar pura collapse ta ga do lebi bra leitragadi jati bijati lapna leibna ken de leibri ba district ken tara gi district hospital ne laktopi bado ado yargadi mado agas house leiding as something is that honorable leader house nang tang to we can have them to we praja punamang adudal tai tabidi ba whole communities punamang na hen no ngai phawgani hai to naina to jamai budget yengba kanda mayang khali phatan hai yaw lam dei hi yaw khoi gi ken de yaw am do khoi ken de gi tangai pada di haro ga yam na important di oidi oijabani kai nu masina somang sida pra block to ga jenims ki padam pra khoi gi leng ba kalli bni aduga madu yarga lamsu all four sides fencing chauna kharaga ngasagi handik chaw ark thogi buda inchi mas krek chaki bonte adong di isa ja thawa yauna tawjadana ngasai hostal sabiraga di lei khraba baba so du lei hidam khalaga koin family islam je kacharaga tawjabani kaigum sabiroi da boleraga di masagi kari hanan ma tawbiro do leraga na kachar bilam do kogi yung kai lejadaba haitar Manipur lejadaba haitar na pung bang sudraba mapur bele hidraba digi masam su nang thamira mama ga lejadraba mayam dugi point manga tra thoga mayam to kathong hen phagado mali adon maru modna se honorable leader house na hari ba hospital se sida budget da palam da budu da ina sum nungai jada duna eje member moina ki inde dugi representative oina maigai dugi haidana ina madu pukhajabani aduna segi hariba kano se health section sidi jat bijadi khabe abana te sina congress ki mini yenga roi sini BJP mini yenga roi asi hospital si sang bayar haba jaga habi abana te health is well harini hakchang jina punloi loradi karo lesing karo am bai do su upai lai bijana te cancer na ba imunda karo lesing thamma so sana na para yom ga su ko dai mana yom ga su upai lai bijana te maduna health section je sigaktang di masida jat bijat thabidana adagi don dola khaidana tawina bana haidana oi honorable speaker thuda honorable leader house ki hare budget se masida yawdab duda aina puning jing jabani masi hayadan su lana lobidana bana ai ningsing jege aduga amana kaino se sports hiju ngasagi mamang iti tam dagi huju phawba hai tare ne hogi bad sungare restitution to bodi to wa sarkar sina e wa se dum piba hele award phangna ba grassroots level sen na ba kanu se tarika se system se yang udab ado aina su any house da any kanu phigi kari khuding hai tare session gudi ni puthok jabani constituency wise khuding da khogi central sponsor scheme dagi hai tare ne khoi Manipur si India da khoi sports house na lautu power house na lautu omnina khelo India gi makha den khandi whatever ini khogi mini sports complex amam kendra wise andang thingbi ra gadi ko hena gold medal loba dagi football ga se ngo India gi
Manipur dagi thoga India ki team da sanai mani yame aba player man se khoi makta da Manipur da ani ni bagi thola ise Asian League da dagi mo India ki to phon da sana da khoi Manipur team ani ne ba thola ise ta ha nero ka ba thola ine adu da gadi khoi ki kin le ken da talent han thona na ba masagi Fatama pung phana amamantang khillaga hek madu sangala sado khanu nunga si sanga dai soidana ai thapam di phangani sapni tawgani mingchat phang habigi status phangana ba yaraga di khoigi kendra humfu sida amamantang simbiraga aduga district khujingi haitare aduga sub division khujingi sports complex amamantang tawiraga di khoigi Manipur se just like a Brazil Argentina Haido Hanga like the Tanzania, say sports kilometers da su maximum yaw da haitare Senga Saganaba, can say budget behind late of haitare. So Masijo, honorable speaker to honorable little house key, and a Punin honorable minister continuous I like Biramani, and a sports key Shamak Heidi honorable little house some Shamak sports kilometer, but when some Mamangi 2008 tagi sum tamo sim loina jara haitare sports lam nam ngaubi bani na hogi chu sports academy ma hogi hangen sita su yaure masi ta ba wakhan yam ngai je ba siga hanga gadi mako da sanaroi sing ju leitalai na atani ya phawre ma je ina kara kumdi me chemni phawde si sanaroi player sing se ada sing taw hena phagani sisu yam ngai je tabudabu khogi kende do da modi afaba sanara ga haraba sports academy do da phadang thajal lagadi hena phagani habi dang sagi si budget yaram da budu da aina madu aina puthokja bani aduna hariba budget estimate che handiki 23 24 se masidi ko ai phai habi haiba ngamoi kai nobu saru khana barton doi phanu phoi phira thai habigi ngamore da pulum da khogi center gi heg lei ngamore ha do to mayam sanggun tak salaga tu do kala 31 ma sewan da sangjal release da budu paisa release da budu kadoni luara la tare ausin yar hairani aduga paisa de tap da sanggun tak salani akhoi angam do to budu nganta thadu budi baba adu sinat tabi aduga ha punglo lom dai tha makhai ma nga da paisa release da koi gumba adu da khoi kari mang paisa ma ha chal su kana ma tawgi png swai da leiba chum karo lising da le sibo hogi sing da library pai le sala thaduk tremina makha ta naw gi base gi phol gi tawdu jom taw ngam da le kai thoi aduga sagi siju state government na center de thadu ga state government to pada fanda to pada divert tor sinari reju khangre clear kan oi re ba adur ga di ngasagi ka do tare mayam budget ta ta ha laga praja asi amin haraga ngasagi koina kari hetare na to thok pa na kitang ora ga di adugi mangjebodo adugi khallaga ina ngasagi si hena phaba boide haibdurai thamjaba wa khakini aduna si hariba sports ki tawuju pandabase masisu khogi Manipur lebak si dongti lebak thibani adik amana khwaidi maru bana segi honorable leader hawks na priority de piba thammisi dene 1 2 3 4 5 6 7 ne masaida youth ki dil yaure ate sulo yaure nupi obigi mukhoda power pin amata yaun dabsi tasing madi Manipur di ima obi sing salon de ladiba lady section lesing sidi tasing madi ko atopa country or atopa state ka yengaro di akhogi ima yi salon de nupi obi salon de lady man sidi amna just like akhogi nong chagum haitare enne isa am sema sungare mama nga tan me chemam semba apa de ho chal le paro du tor habi du khakke wani ad nuwa madagna numita bu channel na mama man channel adam ko da important pini re gadi hena phagadu do si baje sida amat he pam khogi nupi orgi mukhoda khudung ja pina da mat pambi da base mase khoi Manipur ma le ba ki damak ma sing nong de khwai de le ba ki ba baje ne bi te hai de bang amoy aduna masi yaw da base masi khoi ka haidar na khogi ayasok sa sing na ga si semji daga ka ho bujala maru di si yaw do si di loi yaw re ba
si nupi gi sida tawgadaba karu ataupa tawgadaba mayam sida lu yaure ba ai yoji mi mani ma do sindara do ni ko hoji 2024 ki union budget asina priority tare thamli haji da ko inclusive development reaching the last mile adagi infrastructure and investment enlisting the potential lariba potential sing sinaba green gross asangaman thalanba youth power na sing sakti financial sector sel tungi phibam seida nupigi sakti di yaramde adudana si drop tawbuda sori jala natraga atamnana nupi je khara namdara thamje haibo khan khanbi jala adugi damukta masigi budget se koi nupi bising damukta di khwai digi laibak thibani habdo I thamjening mani aduna ngasagi roibada ngasagi maka tanga tak tamjage thamjaga I lusinjarage koigi tourism sector phaglan je habase tourist ki destination je ayamba city area dam ta leite ayamba di periphery area dam ta leire singhong na manghong da adagi district lalaga kendra lalaga ayamba leire adu chana honam matum da di connectivity leite di karim da kanadre aduna aina tatna koi house ta sahi khuding thek house khuding hangjabdo state highways district highways other district major district road aduga other district road mayam se masi once for all masagi tangai phadar masigi si tawdaga sembatragadi masagi koi tourist destination se maximum lairoi le habasi di haimam tholoi adubu sigi budget sida highway district road semnaba other district road major district mayam semnaba provision se budget yang ngon am te yaudre adurgadi koi honorable leader of house na tourist ki matang jagat punu hek de na hona bi me amse thindar oi draba adu siji leiragadi sek jaman ngon na mang jing da ba sem haidar da kabru jing ga ga akoi kongba river kongba maru sem haidar gadi district ro se phal chatuina adu de du chana na badal lambi le de kana ni yong de waterfall kana ni ngoni adu lai sang kana sang ngoni haidi ngasagi asuma mayam se masi top priority da haidi industry ki koi ke kano se tourist ki section se sakola ganda ne ba koi laibam se ko bhari se koi Singapore tharo na pikharba island masadum da koi Manipur bari en chawang ngani country ne gaina ba tabam ju ude sing kano sing ngata adubu madu punamukto ayam tourist ngata oyaba Thailand sakola ga torba degi kanu kari hatar na bena nga chakule to imam sidi ni island chabada da mi se cricket na luare adubu khoi Manipur chu tourist sakona na ba khoi di landscape se ipai khoi gi prakiti bi mangak teni na landscape se khoi Manipur khajaba lai pontre India da adubu hari sing se hari mo makhum yong na matam du da di tangai phadana kendra faral kendra sanmari ba lambi sing aduga ngasagi mafam du yong na homna ba lai ba major district roads, other district roads, other state highways se. Ayaba makana national hong kaba. Yahuda makana patana double in standard mag yaudra so putai ban pala ke michinna chingmada sahi kun mani machat na ba. Tawba matam da once ongtang central sponsor made patana yingbiraga chan mira nai debida. Tawraga di harba tourist section se. Atopodi sakhola kani habidugi Kanjadana sagi amata hiyaram the works connectivity to shout tourism sector dasu yaw the lambi le tourist parang sap dia bana tan ngi makana ayam chakka dong mak na yoram the sagi budget se lebak thibni nai thamjaba ki wani aduna masagi sigi matang sida thamjari sida masagi masi ju honorable leader ki pung jaba se harba budget se sigi drop to bi sori brand traga pada paisa lai tabagi semang amar habi okhana lai bidi bra adu ring road ta du da habi mayam di yaure aduna selak pada aina ngasigi thamdari ba hung krasida asigi kari hajit tare agriculture gi lam harasu masigi mayam sigi phanan horaba matum da agriculture gi maroi ba part am ta su yaure water
resources ki मैम अमा लाकदो मैम से agriculture से फगना उड़ा मत तुम तो मरो ना कादा MI अदोगा water resources हम जिना फतना थोंग मानना काना agriculture की production में शंगवा कादो में शिशु budget system तो उधरे मरम तो ना सकी honorable speaker आइबु मतम खरा पीबी की नमक हार बे budget सी कोई general observation पीजे बसे ऐ लनागी नचते सरकार की अगेंस्ट की अदु वा केम दे जते तबु तहुन जनिंगना असगी असोय मैम दो कोइना थमजबा खकी वानी मतंग खरा पेबी द ऑनरेबल स्पीकर को थागत चले थैंक यू Honorable Leader of House na statement thambigin. Honorable Speaker, sir, I demand-wise discussion mayamam sulai benina. I observation PB griba mayam, suggestion PB griba mayam doge clarification amta karakat objege. Honorable Speaker, sir, world yam hongi yam tuna. World is changing so fast. Hana ki ngasi ki sei tram ngai mang le ko dum lei wer. Sei tram ngai das haramba khigi hoji tawriba mini secretary se hongapagi matung ina ji toilet yawam da ba CM phamamgi bathroom yawam da no thugai ra CM do 2012-13 the state owned tax collection is 15%. Hojikna 17-18 again 22 about 25%. Hongapadu niko Asagi Hanagi budget, Hanagi later, we were hopping.
jagoi saba loiraga sikangna isai sai aduga laisa pakhang falgi pakhang ahum amadi laisa falgi laisa ahumna loisimagi thoram pangthoi pakhang ahumna wayu sapudagi wayu amuk amuk singi aduga laisabi amana hidak mana yeli masigi nunggi ro wafandi amaga amaga nusi sanan leminaba amadi amato udagi wakalni